tolu ama. Feeling telephone toelening voor je wijn al eens zo laat en toeletaat op 2 mail radio Samoa ja losse volle minuten. Wat je in July se volle melua ja talen zie je zou ja loje te vertangen voor ja maar ze zo zingen al die wijn al Aoauli op hier maar malolitaat door tro. Hele die voor ja zo alle toepel. Wat Maloan to live telling ya TT building in the Maftanga, mail it down a lily July, was he will before stimulate man to a little time to Mount Taylor to own of Fofogamua, Polyfest, or Aoauli Fofogamua, say nearly July far, Fia that day. Telephone to own up a tour or loan to Sweeney provide online source a fanta free total lover, must also be to know, source and to know, or Emma Futamail, the divine or less of my also for Manuia. Ja, maar lang je maar o maar hele die wijn al Aoauli. Je polen die voor wijn al even voor voor la wil je me all to want to know. Allemaal los jullie doen. Ja, misschien van die ja dan toe maar sani tamba maar je daar maar toe. Toe maar moet bangen toe maar te maar lauw niet zie voor. Ja, zo zie je dan ai. Ja, al je tengen te maar toe. Ja, o maar hele die wijn al Aoauli. Wijn nou voilà. Ja, maar lole on sai ja maar lo foi. Ja, le Taiwan tai tu te mga luenga e pe ona nga pa ti ai. Tal sia o dan tu ye le fana wi ya onga le ri fo ya solulu e o tole ba no sio le do. Ja, on lo fi tai tunga awase mo wi o Samoa mo nei ma tai yao. Van telefoon tu ile dai Brisbane o stadi ele ba to me. Ja, le sunga ya tua sao va before jida ya Masidin Brown in I. Sini Junior Moli. Male el fa long male el finga wenga ale Field Rubber Limited le ma to da e Mahanga Drive. E mo to mo vole fa tasi mele di va ngola wo. Ma lo li fa ma losi wa fa vo le di va ya so a o mele to company o mele to PCDC wa ye di si wa fa ma lo. Mai to ton wo le to company o na e wa e si la fia. Il le vem tau o le tau sanga. O le alu le wha mano o longa o tangata whainga alu. Enga malata puni. O nisi o pisi nisi. O le matua sao lava. E pei o le masau fo i lele o le whanga au rei whafo le whani. O le tulanga ua mafuai lea vaenga. Ia o no le wha le tonu pea. O le tabao ainga o ele nganta ia New Zealand. E whape fo i le tele o antunu o le lalang. Ia whaila o na ua sa hantau sa ili sa ngā luenga. Ya ole mafua angalena le lava tupe maua ya o mau fo i tupe po se leni ala malo onisi o se leni sa masani o fa fala tu ya ole wa avantu tonu fo i lele tongi e nisi o ai talaf ya ma avele fa mo ile mea la fa mai la to e te tauna ave ye le fa mo ai afa ye so fale mot Io ia ole a ile swinga mo tanto mai le aso mo ole masina o you lai lua filo lima le io te lo fe tu ile rate fo ile ia o la mo kis ai ole swinga le ole ai ole a CTI ia le tanto water rates ia polipili ole vai water rates ole fa pele on CTI ile fitu tesi malelua paseni Ola no winga ola sitia ile fitu tala ile masina. Ya afi o nai tongi fo ile te tolu masina ma tongi la pili. Ola no winga. Tolu ni fitu o fia. Ya na los fulu malva. Ola no winga. Ila pili masani le na masani o ne. Ola afa popo tu ya. Ya Malaysia los fulu malva tala. Ya mai ole a fa pele on pa so poliai ya au kilani ato. O le mafuanga ia ona onisi o ngā ruenga nei fia whaia e me ia tau o nanga tau sua vai. Pa mai o le si tanga o le a whaia muli mai. O le a whapele o le si tia tuai i le 5 ma le 5%. Ia ma o le a whaia le tausanga e lua afe lua fitu. Matatua,
so se ngā luenga la vai fai. E ma se no whanangolongo le poloka la mele o lea foi. O le manu I whane, pe antala doa mai ia le sunga ia Thomas, o le Builders Blueprint New Zealand. E iai mo meo a foi, o mo meo o tula fono, e ai ai ai. Ia le umi e va ai ai le whale, lea sa fausia. Mai whapena uma me uma. Io e, o le mena alina whaia tātou inisiua, ia e o la vai o tātou wola I le isa tau. Wai le ima se sim whina whaatau wale o la mai le ali. Ia e pui pui al tātou. Ia ma o se se leni fo I le wha nganga. Ina ri I te iwe e la vea se ta vale, wha le tonu atu wailo soifua malo no ina, ia pe wha le tonu atu wailo soifua, a o lai e se vaenga te apantu. Iai, ila mai tau la pe a le aise ngā luenga e whaia fo I lele I tausanga te tas, to tonu o le ono masina nga ili sifuru lua masina. Te lelo I eilo monta po lo lawa pena I se taimi. Ia na alua luai e vai atu, a makwano lo vai ala va uta folo fale. Ona ua po loka ala vai. O le alu iai, ia po o mea tari vai. O le tafe iai le vai le sau mai lunga o apa o lo fale. O le tele o mafua anga o neimea, e mafua mai le toa ai o le pefu, ia aluantu e malaula au. O la ilo malvau, ioe. O le te va ai e nisi o fale. O le te vai atu so le makua a koko ingi mungi meo yangi vo I e spring onion. O le makua o la lava. Ia mai e fōlinga mai. E le o iei se ngā luenga fo I lele e whaama mai ia mea. A le whiala se ngā luenga I nā. O lono wi. Ia o le apuna I lano le vai. Ma whai nā tuai. Ia manau pāra au ngā ua ia mokua so solo I lunga le va. E le o le winga o la utala. So se mea lava. A mi se lava mei ni whani. Ia po le haa lava le o loa. E whaantau mai. E alu I lano lona tau. E alu I lano lona value. Se I vanga na I mei au whanua. Ai, o so se a seta fo. E ta tau ona va ai wha le lei. Mamanta I tū le lei. O wa o le mea nai umie na wha o ngā. Ia, a wha apea fo I le le e te le hano iai. U mātu le antau sanga, ia e te le te tei e ano iai. Whamai o lai le le. Ia toa luatu ma le stau sanga, le aia ma se ngā ruenga po se sianki e whaia iai. Ma salo e o atu le tolu le whahanga I le lima tau sanga, a makalonga kangi mai. O le tangi mai lana, ua le sui e lona o se vaenga e tasi. Ua te tau lona sui a toa I se vaenga tele. Ia ma taunga tātua I loa, male toi wha le leia. O le rewi ngora ngākana. Whatu te ingo. A whi o le ta vale. Ioi. Ua tau sanga e le isuia le wha masua au. Aruantu le lua tau sanga e le isuia lava. E le isuia atu ai ma le wha mama ea. E le isuia mau pa ta vale a ngai mau ale waren to lau ta vale. O lono winga. E o ngui sikau sanga. Ua makua uri pakoi. Ioi. Uri pakoi le sua ua lau ta vale. Tusa lava. Po le ngai ke kango uku le sua ufou. E mafua mai, ona o le o whaia le maintenance. Ia atono le tele na vai ngai lo tātou o toro I Samoa, leo lo o tutupu mai e whawhita uli I le nei vai tau. Ona, e le lava le tupe maua, e whaatu mauai, ia le lei o se mea. Ia tātou nofo mau tātou mafau fau o tuiai. Ia, e le tele atu ni me whai tātou toro. I mo meo malai ta alo, o whane ta alo, tūlanga uma whapea. E ta I tasi lava I tono le tausanga, ta I lua, ta I tolu pe alaki. E I tono le lua tausanga, tolu tausanga. E le mawhaila, ona keep up fo I lele I le cost o le maintenance. E mai events lai olo o wha taunu I nai. E whapena futa tono New Zealand. E le aia sona e singa. E pe hana uwhai atu, o le wha ta ingala ta mailava. O lau ta vale. E yise mea ke ko anga e fufulu le kele o vai e so uma. Ia, o lea. O lau mua vau. Ui, sorry. Ia, lele. E fia lan tau sanga na wa i lau mua vau. Tengi le. Lua tau sanga, tolu tau sanga. A nai te va ai atu lava, nai fau lava lau ai i lau mua vau. Ia, e mafua mai luto anga e fufulu. AV service. Ia, o le pefu ina le pepe se antu ai ia mo meo au nanga. E pe ore yeile tai a world o fale inisinia. A vantu lau ta vale se isiaki. E to tau ila na tantou mantala. Le anga i fu isi kai. I fu au kau poi.
E la ko ke fia nga ruenga nga. Fa mai o le wa mga sui. Ai rei ma se menga sui. Ja, ole tūlanga nai pi ole ia. E iei fui le au kau poi. Ia ole fui soi fui tono le nei tudu. Ia ma so se tudu la. Ku sa leva mai ole wa uma o ma kwa mea fu wa wa pi. Ai reilo. E di ai ma se menga fui. Nga le vi fa mo fanga e a fui le fa pasiva mai o. Nga wa ia. Alu la ko sa li siong masi. Ko ara ko le siong masi nga ko asu le pa. E ola ukala ia o konga e fia la mionga au kau poi. Fai fa le ko wami. Inga ngi ke wale linda ilo ba ai. E ma sa sapa ilo sa vale. E me se leva ia ta vale. Na yo tanto ta mama tina man tuele o lava malama. E me ka wing singiang i. O ko ki ola lianga va benga. So sa wo nanga ile lei ona fa. E ma salo i tele antu le fa aftai. Na iloni fai tionga. E o atu ia.
you now, Sammy and Toma Young, Dave, DJ Dave, le vango le Aoauli, Lia ina ileala, solita viola. Is if we man Fofogamua sunga yan Sammy le vango le Aoauli. Ja, vinga hele tudo vai ainga vinga malo longa. Ja, ma se tasi na wa se o tu o tafa. E fa apele o I lau tau saminga na te whianga ye malau su. O koe ngā kamanga, ko se mua wha mo son. Ese na ua ia ki o ele surangi. E ngā rua kuar kalawa pe ngā, wa kaunga e sira fi. E rua mea ngā e ngā rua mua mua. O le mea ai, lua e mga o skupi. O se wha mo son. Keilo, wa lewa ngō whiwhilo ia ki oi. E ke whaalongo e kanan vai, ngā lewa mai o oe ale, le kanga ka pifui lele, e ave i ele la kou wha momu. Anga wha pena wa oi, o ka whai aku I sone. O lewa ngō su ea oi. Ioi, wa lewa ngō whaalongo ra kala. Wa mai oi. Whaidau ai ka la furu kausanga ngi, e ka inima kausanga o koko. E wele koko mani I runga. Ke I arfa mai. Teni. E ora whair mea ngā kia wewe sire mea. Vai. Whai sa awa iai. Awhai o se pese, awa lofa, I tusia I ni upu. Ia ngaua iai la ngona, se ua pele I loto mamana tu au ni alofa anga I ainga mawo ai ai mafutanga o wala o mao usu se be se malie usu se be se manaya Famalosi au ia tu sia I upu Fa'ala e au I whai mahai fofo E famalosi ai E ua mawhatia I le tino male mawhauwhau Au e ua mawhatia I le matua le taulau Usu se be se malie Check it to the left, check it to the right. Let's the reckon you see take before I write. So my hele bese lea e bese va up there. Lua mawhawhanga e wha a lele lungo lea. Put your hands up in the air and say oh yeah. Usu se bese malie. Usu se bese manaya. Bese va tu bulamo. Manaya
ia le talenga ia fiu se mo le tu funga i le nei vaingo le Aoauli o le pese mali. Ia o so i le fia tene. O le pese foi le makwale i se mali o iai. Ia na o le toi fia te onto tua i lalo ia mawhin taulo ma aso le fale. Ia mi se le telo ponga le vele vina ia i lunga le faa. O le wato se fulu iwa midu tun talo le July. Tasi va talavanti ia ma ria le sina tawai ma le ainga. O le dai ma futo mai dai sini Australia. Jeremiah Valoanga. Nico Tarovasa kilometre va bea foi he deo vaenga ko fenunu. Le fionga ia to le pai per taiso ia ma le au whenga luenga na a le TL marketing. To whai a te tiol tangata voi lele. E te wha sofia ngatal tangata. Ia e se lau fonga fia. E tau mate ngata e tu sa lea mpese tas yo. Awa o le au pepe la toui. O ka manga ere i foli mai. Ma le vanga kai loa. Ma le vanga ka whai ka wā kuanga foli rai. E ka mwhai mai yang. Leo vete motu whantal whantu le ni vaengo le Aoauli wa te ale fitu. I nai Perth i Australia le mafuto milti nai ia le au ngā uktumuli. I nai Brisbane fua rosa la vea ma le tamai ia la vea ma le ainga. Ia va tele mafuto. Va ailua fua la misia oe fua rosa. O i ke kango fua la awala vea o le mea ngai ki ngai fo. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Le Taiping, whabitomo vai aso mai le aso 2 o le tolu se furu mati. Whaongala VIP kare whatawai celery le nao le whase fulmariva sene. Me leni whata ala iwa se fulmariva sene. Le aisau VIP card, susumai apala aisau card, a wafa manianga maoloa maua fua. Le Taiping, lua se lau maritolu Lincoln Road, Henderson. O le aho nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa lava, safa manu Yesu Keriso, o le whapoponga o le tātou pol kalame, o le lui tau mo e. E fia whaitau ina la mo tātou le e feso e 5. An whai upo e 5 e o le fitu. E feso e 5, alon whai upo e 5 e o le fitu, whai mai. A wāwau tau loa le leile nei mea, ai se whaitaanga, o se whai mea leanga, o se manu, o le ifo I tupua lava lea. E le maua I la tau se tofi le malo ke riso, o le atua lea. A wane I whaase se ina o tau e stasi upu whatau wa. A wa o mea ia e o mai ele to sa o le atua I e whaalongo ngata. O le nei, a wane I whatasi o tau, ma I la tau. Waengalona tolu o le whasoa e winga I whaia. O le maalia o le tala lea le apostolo le karisi e feso. E kele ka walu e kāre whaakusao, Iosefa po le whaakusao, o Paulo po le whaakusao Maria, e I loa I foi kupua, le ai. Vai me ia ka mai ela apostolo.
fai kaanga, fai mea leanga, po le mangu. E fai ane mea ngā. Usala o ngau e i foi kupua. Idol worshiper o ia oe. Al mela le fia whaatahua. Ka iala longa kolu o mengi o whaia. Aua le amo o whaalenga tas. Bea anu whai atu. Ila soana nafi. Wo maraka ka mai. Aua ke wo marangoi. Aua ke wo maraka pepelo. Aua ke wo maraka makuale fia anu le roku. Ale pia mai ala sunga fua kau ala skonga ia ole sa fia relax maka le kiwi ia kango ia mela le foto ina tato ka yala mo me faia kasi loko kasi le nganga longa lua fa awo martanga tata mai longa koru aua ke amo fa alenga kasi ia fa penga onga fa malu sia ilo loko ile nganga nau e ke ngalue ile mesili sili mo le whātaunu inga o le mesionga le kampangi po le malo ua le ngaluenga o kuingaku ia po le kale sia whai a wai le ma whainga e kaungu se kaungu unga manguia le lei ma maupopo pe a whai e ese o kou loko e ke uo mare vale lo ke uo mare kaka wha vale ia pe lo ke uo mare kaka ngoi oe wha maupopo mai mea e kwa lai moua kwa e wakua pengi mangeka mea ki kikiro aku ngai ai ale ua wale ai o le ka ia la ka ua ngā le utu e wha manatu o te oe i le nei whai aso. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Ai mai sea ka wai e le fia e fia vi fia tāpuai e fia whaalongo i le uporeri. Au ke whao iai. E aki de inga whale konguro ma whawhau. Ia o le lutau le ramo o e rene aso. Ia whapena o na swani i lau au nanga. Ina ia vi ia le suafo le li. Iso se mea tātou te whaia. Amen.
Se whangmani o le whaka a sa youth mai le whianga whanga i tua i Amerika Samoa o le pese se lau lima fitu avel wola i au ngā o le tu special e whaka a sa e o taulunga antua i le polagalamena o le lo i tau mo o e mau i le reifo i Aoauli o le asolulu se whingo fia le whi au i peo na tuina mai le sunga i a pasta Rolani Mikae le lauta ma a wana wha o i tangata wha Ioi, whaanga mia, wale wha o i tangata fui e a whaina tuai ma oe malo ta ma a inga malo ma whau malo file mu. E wha o atu le tangata e te iloa o nai a tia e ai lolo manai manuia. Wha pe i le se senga o nā melua. O le tangata nai aluan tu e wha ngā oe, e aluan tu le vai aso nei, aluan tu ma sole. Ma ngai ari o lau, Ioi, a whapea o pa walau ka avarenga wa umanga sui whama so, maa nga iau pa. Pera au pa ukuat. Ia ngā rule ma pa unga o kura vai aso lea. Ngwe ele koe wha longo kuna vai ia. Ia se ilonga vui ai umare e seka. Koe sa vui le lama misi si mea fōu i lo whane. O koe ngā kankaranga. O le wha pūlau wale pa uka avale ia ngā wha anu lola i ele lako whane. Ai whape i ele tangata i hata mai. E aluan tu i nai lo maunta po lo lawa whai at sol. Maa ngai au pa o lau kaawan. Ia, o lai ei ma mo ma o me fu i o karipefu. Pe ma ngā oi. Oi ngā kanga karanga. O ngai aluan koe sosani atu i ante. Oi. Ia, tu i ngā tangata fu i lele aluan koe su e mea o ngā ia oi. Ngā mauara ngā mea o ngā sonaloa. Ni o kamanga wak livang ka unga koso i pa. Whaatalo whantua i nai le lau mua Australia i Canberra. Tas tiva le mawhtoma i le nivaingo la Aoauli. E wa befo ia Marietta, ma lo whauta i le whaatas mai le nivaingo la Aoauli. I le tautua whaua le radio Samoa tasi lima i watolu amo. E whaatata la whunga vui le tātou tala. Ia anga aki ngua ia ngā oen. Ai le mawhainga e whai ai. Ona o lau o. O toi ngā wōna le waka kōwhia ngai ngai maka kōru vai kimringi. Na o le aluan tūla vai whao ngā oe, a le whao ngā lau ta vale, whao ngā lau moa vau, whao ngā lau vacuum. O koi kiki anga makore wha mai, e mwhai anga o walu malau microwave. Ioe, koi kiki, e reo pe ke wai halai visi aso. Ua koe o le kūlanga o lau microwave ngā zai ai, ia ana walu mga ia lau microwave. Koe ngā wola whapenga, whaapasi. Whaapasi a voi lele. Ai whaasangire, whaasaviringia kua o aukari. Au renga lo tātou tala i vei whanua i le tūlai tasi. I le Aoauli nei, te pera mai ai a le sunga i a se iule o malau leifi. Sa o tūma, whaama ai i le lau lai. Ua e sola, o matafia va ai. Ua e na o ita e taurivi ai. Loa lofa, lea o te ola. Aluia, ai aua le popole mai. Tali tonu, o te fiu i mawhai. Pau o lea, o folinga o te malosia. Loa lofa, lea o te ola. Hallelujah, ilenu ue mapuai pele ele ai se loto e fai pau olea
Loa lofa le o te ola. Hallelujah, oe, ile nue mapuai, pele, ele se luto e vai, sa utuma, va ai, ile la lolani. Sola, oh mata fieva ua e tu na o ita e tawivi ai loa lofa le o te ola. Malo atu Fofogamua on sa ia fatala fatu li tapo inga la tinu le ne foi tura le oli tala mo la no tapo ai mai mo tala tumo. La pata ia Sir Dr. Ashley Bloomfield ia sei si fa ma e to be pisi to tono le lima tau sanga. Ba si ale tula fono fa ia sia ki mo fa la fa sai nei au tapo le tele. Tra longa fa ia tunga va alo le olimpeka ia vai tafe Australia kumu ko ko kaila. Fa mai ia fa la tele no nei telefone. Well, ia LLE former in New Zealand, Sir Dr. Ashley Bloomfield, is each of our maybe busy the galope for on to Pumai, all of the point. In a pipisi for the same money flu manulele or pipisi name. In a toang or limited sang or what if about pipisi or famai or your COVID is mariva, in Nevayaso. Sato tilti like Bloomfield if I unga stay on fire, by a tokino I, that I want to tell you to tato falongo. O lea whatonu a mo mua so fo maro loina sai falia ile li fai poti la uloani sila peri kawa. Ele oia fitanga te whatelea ni whasalalanga. Ai na te whamani noina e iairon te tununga o whete ia ile lo langi ma seisi pipiso se whamai peor koviti. I se teimia leo toi mamaore le monai peor tonu o leisi lima te usanga. O na ia la ngai leo le pipisi o iai neo le fulu manurele. Ma ia lapata iai o leisi whamai pipisi e whaono ma whai o na amata ma iai ina. E leo mana oia Bloomfield television no iai e tai falia. O lo pipisi li teimine ia le virus le flu manulele Amerika e matua i mawulunga television tulanga e pipisi tele ai. O le flu o lo ia di fato anga me tua lo o wa o me tua lo. O me ola ne mo fa sala la wai le virus o le influenza. Ma ave ai ma virus e a pia i mtantola. E le o maua le virus le flu manulele ni sila li teimine. A sa tusi le limo Bloomfield. Ele ngata ino lo pipisi le fulu ya Amerika mai se tnu. Ai o pipisi mai fo ile stangata ile stangata. O le melia e aona tatou ta pena i se tulanga le anga e fa ono iai. Pe a taunu mai ai Charlesia i aua nei tupu mai. O te ena tamata ministare office spy ni stila ona fa matu ina tinga winga pui i lunga o te inga ia wala fa ona pone cyber security in moto le Pasifika. O le official in New Zealand Security Intelligence Service por NSIS, talapata ia ina ia paanga le Pasifika. O le fatupula ia le tosina me o saina le nei tulangi le Pasifika. Ua folas ti ai lama tianga o aia whaau i la bea, ma ia tunu i whafo ma whainga Pasifai. I se whonutanga ma le tambata i minista ia Judith Collins, a lu mana ai le whonutanga ma le fatonu au whamatalanga i lunga o wala so tainga lau tere ia o ke tōpore te usang turuai. Ta le tula i mai le whainga malo ai le tula i mai le whainga malo Donald Trump. O ta uai, le langolongo ina New Zealand le whaavaino se puipuingo o walo so tainga lau tele ile nei tulangi. O le Talia Collins e tu sa maritaro sangari le ito New Zealand i lalo tula fono whamtalangalo i ale Official Information Act. Mo whamtalanga tu sia winga i lea puipuinga. Ta i ta uai, o ia mawaina i whamtalanga tu sia e wha o lo whaia i ale whaastengana.
O nei uma te singa e wha o i tau fiaina i mafuanga. E le mawhena i wha alau te leina wha matalanga e wha ariai nga waa. Ma o wala seisi ofisa mo pui puinga. O so te inga malo i New Zealand, the Government Communication Security Bureau. Ma ia tā wai, e le o iaisa malo se le tā ino tangata lau tele i lema tā o e tilo iai, e wha lau tele ai nei wha matalanga. O le tūla whono e whātanga i e siaki mo whala au whasaina e whaia au tafola tele ua pāsia nei. E whai taunga whātolu mane muri fo i le Parliament in Sila. O le tūla whono sa pāsia i le langolanga o le pātia le National Act New Zealand First Maleleipa. E ulama sa iai atunga lunga sa langa ma isi vāenga e se mai eli National. O le wha moe. O le tūla whono le a whaelo ai i le toilo i longa wha le tūla whono e whaia iai. O pātia le Greens ma le te pāti Maori e le ilangloina le tūla whono. Le tūla whono le atu ina tua i le power i leo. E whātino ai siake e whaifa for sample random tech. I whāua o avita avale au tafole la tele. E tāli tusa le mare whātino ngō siaki mo avita avale o na nā. O avita avale whaamaunia i ungo nei siaki. O le a winatu whāua sa whai i siaki. O le a tiri whaia i ai oisi siaki i le whare so sui. A whai atu e whaamauni aina ni siaki le whaonga ino whala au pasaina mani whailo. Tā tango fia nei whala au e se teimere i mamo atu. O le a whaamatu ina loa i le avita avale sal tupe. Ma le tui tia le o tongi o nai Senate Demerit Point. E leo se tei mua le se taungu whai ese whai ngā malo e pāsia se i tu aingo tu la whono. O le tamatai pānemia mo New Zealand Dame Jacinda Ardern wa a wai atu nei le a onga a le Plavantic School of Government i le University of Oxford. O se professor o ia ma se sui. O le li o tai o le rangi. O Dame Jacinda e tolu tau sanga o le tanga malesa o whatinga. O tai mua whai ngā malo. Mai o le a awa yatu i le tau au whianga whaale tau sanga i le University i Engilani. O le li o tai o le rangi o tau la ia whaale lea atili i a pūlenga whai ngā malo i le rangi. I se whaamatalanga sa whaamatuina sa whaalia e Professor Ngaya Wood, mo tuai whaawhiawhiaina i le talia leo Dame Jacinda. O se taitai awa Amerika i le tūlangi le Indo-Pacific o tilo i le taua, ma le tusi o fuafuanga o taua Saina. Awa ngai mai le whailau tusi o puipuinga Amerika, Pete Hegseth, i le tūlangi nei le Pasifika. Ina ua mai ana whailo i a fuafuanga moni o le taua, i se tu stala. O le tūlai mai o le tūlanga i whātinonga o le puipuinga le nei tūlangi o whailoina. O whailo e Australia i le whaastawa saoina ana tupe whaalu, mo puipuinga whaafita. I le whainga malo ni sila e o mai lava ni te minei, e le o whailo pe whaapewheo na tali ai. O le pāremi o ni sila Christopher Luxon, e na tele o foina i ni whaamtalanga i le telo se vai ngā tupe whaalu i puipuinga whaafita, i le taimo le whilo inga. O le tistala le amatanga o le vēso. Ai le whainga malo o Australia, e le o toi nā teina, i le whola sanga o na a o penga i le vēso nei. Ta whasao ai le tala whara tau o le tupe, i le whaalu leo, le whai tau biliono tala, i ana a o penga. E ni sama le feature lau miliona tala, ua whaalu masini whaata e mai tau ina pomu whanalo mamao po anti-radar missiles, mai le company Amerika ale Northrop Grumman. O hectors, the station whainga malo Donald Trump, o lato furina i le whaafasengana le te lope o lato ulu i le vavai ese mailea, ma le whaalabang tonga le NATO i le masin te luai. Wa tu ua nei Amerika mola na malanga ta amilo le nei tūlangi le Indo-Pacific. After iai Washington ma whewesi inga. Apena ia tūsi ai lunga o penga o kisa inga le ek, i le aso na nafi. Ai tūsi ai o le tūlangi le Indo-Pacific, o ave iai lo lato whamomoa, ma ua tili whaamalo stile lato whaasistengi, ta pena penanga, ma le soka tasi. Sa whailo e le autistala i Amerika i la solua e whapea o Hexeth, ta hawhia i sui maurulunga sa lato talanoina fuafuanga o sa whainga. Whaasanga i fitafita whaatu este ale hudhi, Yemen, e whaongai a o penga o talanoanga e le o whailoina, le sa te se o na winatu i tustala. Ia taro ta alonga, o le taulanga o Rockhampton, i o leonga te tonu state o Queenslandi, e Australia, o le atari malo tu ngā vaalo o le taulanga o le impeko o le lua whemalitos ma le lua. E ulava i atungalunga mai le pūlenga o le talonga, ma le whautuanga i le tauna whaakino i le stete. Ai ua te ena le tangata whaapitoa i koloko kaila.
Ia le tūlanga la matia mo tanga ta le whaongai no le vai tafe le Fitzroy River. I le whalia, e ulava o le vai tafe o le no whaanga o koroko kaila. A e tele atu se ava no e tai ai se tanga ta alo te pasi. Na i no le aia le koroko kaila. Ta whaeloa atu ngalunga le tino e pule atu ngā vaa e winga. I le vai tafe a le Fitzroy River. O no ri poti tau au e leo au sia tūlanga whaava malo. Pari e reo se silo tu ngā vaalo Australia, Sarah Cook. O le whaafitau ria i la tau timineng. Wala tu iloina. E rei whaatala noina i tu ngā vaalo le rolangi. Ma le komiti whaavao malo Rebecca i le sto tanga. Ma le vai tafe whai ai tu ngā vaalo. Pari e Cook. O le tūlanga le lei o le vai. Ma le whaavai o bao o si o miai le vai tafe. E ao na iloina e whaavae o whaavao malo. O le whetūpu pula le Warriors in Sila Road te tui vasa shek, e walu vai aso whata o te le mpana tui te alono se awhianga ilona o ngā pae. O le atama sa manu malo ili tau ili Daily Medal, sa awhia li talonga sa manu malo ili Sydney Roosters il pola sopoi toluai. Malu ai whafo le afalona lua li talonga. O le ata alo le Warriors ma le West Strikers i Campbellton i New South Wales, Australia i le whai unga o le last night. O se isi pusuanga champiri mo mona rangi le pangamafa Anthony Joshua Pertania fa ono to fitu ia ma lupe sori ai la Joseph Parker. E bona fa dia ia le fa lo telina fa pilenga Eddie Hearn. Fa ilo Hearn o yo Joshua o to Emmanuel ma ia fianga sa fiai mai le pusuanga sa fa inai. Ya Daniel Dupois ya se temel to sel to wai di yo til tama sangarima. E piona vao ia o ia mai toleninga ato to e. Paia. O le tau lele tosu lima tau sanga ili to e fusu tau mai le whai ina. A sa iai le wha moe i oi se la fusu anga telematasian theory e peitai. Ta li wha ua wina ina ua fola theory lo na li taia ma whai plenga. O no si fusu anga le wā te poama Alexander Usyk. E fōringa mai wha tau wina mo le tau wha ia umo champini lo rangi. E wha ono fusu ai Joshua ia Parker. Le sa ia wha o al champini o le rangi sa umi ai Parker. I le luafe ma se fulu ma le falu. O ta mai taita alo aftereki, wale o toi mamaone ai whai Yesu spenga tast. E loa tonu ai lona tupu anga tonu o li poli ta mai tai. One-time genetic test. Ina ia mawhai ai o na awai talo ngā ta mai tai. O le tūlanga le sa whai loa le presidente o talo ngā afereti le rolangi se Pasken Kou i le asana rapi. O noni talo sanga mo le noa ma wino tula tono. E mawhai au na awai talo ngā sa talanoina erfon pa tonu. Pari e kou. O tula fono la tu sia te mvale. Ma le tino le talonga le te lope, le pule e talonga i lungo malai ma tu ngata mo i lungo ala tele. O le asa ilia se kampani e o poina se siaki e yaile le e whatinoai. E alo fia siaki e whavasenga ai whaua ma le totomango. O tangata ta alo afreti na o le tasi lava se siaki e whai ia i le taimi o la tu tale ni ta alo e whailo ai. E le o iai se musele o le Sry Jean. Lea e loa se whaalongona o se li i tangtaola. Ta longo e kou i lau whairi poti o nei siaki e mua whaia mo tangata apreti ina ia mawhai ai o ne tau sinio i le vaenga o tamatai. Pe a whaia mautino o si tamatai. Eo tararani yako, iai perfi le mu malanga le lei tangtauma, manuia le so. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Aoauli
Supermali na pese tapuni le rivango la Aoauli no foi sala failo mo tu te po ile to sivio upol. O le utilo a toi pa u toi mino ma pakipiva o la inu la fuala le nei foi vaenga o la Aouli fa malo antu le sunga ya se le malo lefi e mo tanto tala pe ore sa e fa funga tu ile tu la tasi o la antu e unantu pa tale lua ile Aouli. Dei te bidei o laua fa tasi melful tu ya Dorothy o le tutua. E mana o ranga lea ale ka fu you I madurewa. Tala fa Dorothy man o le ngā lua. Malo sai fua rawa fionga se manu, ia. Malo lava ia te oe le tautai o le vasa. Tautai o le ala. Wa mai lawa fionga le nei tu la. O le e wha manantu mai e manto masini ia lau sala Dorothy lele I whai. O te loa e wha tau no wina se te mele o toi mamau. Ia o le ngi manguia o le fui e la na mako piku ngei manuka. Wa mai le ka fui. Ia. Pastai ma fasili ia lau fionga se man. Ia le mana ia le lai nei matso side o ele se timo pa uai. Mana ia le aso le afolingo I fe ama luenga foi le tato tonu o lo ferai ale nei te fata lo fatu foi il fa fonga anga se tato watunu o pele o Samoa. Ia o lo ala lama papa au nei ni usila. Ma lo lava le soifua ma le lange mama. O le tanto tau whaifa ma lo lava le tasia Dorothy ma lo le whai o le whaiva. E ma lo foi le tauan tai le vai so mo muli ne o le masiro mati lua felo lima o maia e so firangalo o ani tanto fa bito o mo ni vai ngataua e ona si le fie Samoa I la o toto tua ele to lo ina ia le lima sina le dave so pe tanto o li. Ia fa time fa fisili ia ma o le afoli no o le matso fala wi lo mo le nei fo imasina ia e afoli tele la mo so ani mo ila to fo ia to sai lieni la to ta vale ia ma o ta vale ele termine ia wo na ele ma ko o ka fo na fatata no ma le vai aso nei ia e tele lava SUV le fitu no fo lima no fo ia nga lava mo a inga ia matso fala wi lo e matso fa pizzo ma me alo fai e ma fai ona matso avatu mo se tato no ia ele nga se tato no ia mai se tata no o lo fa pena ona la le nini usila ile fai ungole nei masina e ma fai ona matso avatu le cashback ma le referral pe fa pe te suma e te fisilingia mai se lava le fai ungole nei masina ia a fai o e sa ili sa ta vale awala vai te no fo ia su mai e te mata pe te vala au mai fo ia ile mato omnanga ia e ma fai ona mato so animo oe ia ile ngata ile ia e ma fai fo mo ila to lo no fo ati fa fo kilani ia e ma fai la ona mato kiliva fo ina so lo sa pe afa pe te apalai online mai mato ia o me mana o mia ia e fenga luenga tu mau e lo lai sene aveta avale maleleo sofa abo fo e te mo pole ale so lai sene aveta avale e ma fai mato fonga ina lo passport ai te vala au mai pe e le mato ona ia mato so ani lava mo oi asasi fol mato penga ta fa ilangi por mato Facebook page o le ka for you ia pe te vala au mai fo le mato numero o valu se lau lo fitu 5 o no valu ia ma efesile mo Dorothy ia ele ngata fo ele fo ta ni se fo io o sui fo io te ne sa mo i e ma fai ona mato so ani ta tu ta no ia ma ia Dorothy malika for you ia manu ia telele nei aso I lau fionga se o manu I fai ma tito lo fianga ma oe ia e me se ma malu se to nu o lo fianga ma ngaluenga le nei aso Papina io le fai ma le tua lua fuala au musito ina ia eni ia o le tau au whainga luenga le ia so lulu le falitua ia Dorothy wa vela vuia ma funga tamu le moli da o le tau tomala unanga le ka for you lua I valu Great South Road ia pola tolu se lau Great South Road I dai ma dure wale ai o ta vali vala au le numero na vala au fua o le o valu se lau lua fitu whaiva o le valu o valu se lau lua fitu whaiva o le valu pea feo dei tau sa ili sau ta vali ni vaenga o le Aoauli Malo soy fua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Alawa se antula va la wanti ya lo se fulu minutu te ni lein tu line tasi a fa yo le dawa e to to no le to fa le finga wenga ya malo le foi malo le sila ya mai lungo le wala
ua tutongi le ta ai ta la fu Jalvan tu jo tambaya Solomon Alas for my ola vitoa umana inu ala fu ala uma sto ino boy fa pena lava mea uso a ole lava fu ala ole si a ia o fu ala au fa pena foi pe fa o na usi yoki au fu ala tawa malu malo le soi fu fa tangi le ma tomo yo le ngalo le tanto pol kala ma sani ole a reto le ona pe afale to lai tasi la wo le nei mi se tanto wa fa linga ma fa silanga mai ma futanga no ma fi anga le toi quanta ye boltos fulu foi ke le July luele a wida tu ya telefon le sa fa fonga le July tasi le down le lua ila wo le nei
ia e lama lea moa Exodus Band i liri vangula ulu e pelea o ia utua ngane i o e sahao. Ea, lele, o le walu sfulma le ono midu tukuta ene ia le tulai tasi ia e yaile a fu. I namta ampula na tula i mai. E ina i le pitonu o ta ua o muru para. Muru para e te maua ina i le pitonu o lea o whakatane. Nei tumalo whakatane ina i le Bay of Plenty. E le motu nei i mātu o New Zealand. O le mele leo te whaitau tuai. Whamai. Ia upoloka i maawala i le a vaenga o le pitonu. Ina ua ruantu se tangata. Maka le perewhai ko au le ofisio leo leo. Ai anu ngofo i kongo le ofisio leo leo. Iyo. Arua korka kamaranga piki apu so ai le ofisio leo leo. Arua toi lo i tutonu. I le tangi awana le ila. Ma nofo i tutonu. O le ofisio leo leo. So, ka fio lai. O le nefe mele whamtalanga. Na wantu waila ia lea o malu o le malo. Ua faa upenga ina. Mali o le fale. Ia po le ofisa leo lo. Ia le ofisa leo leo. Ia ma whaia i loa la tau whiuta na inga. Ia mai ele i umia se tei. Ia e wha pelo o na tawhale whina ngā lo lea li i lea. Arua kua ka e le wha mala maki o a kol o le ofisa leo leo. Ia ma luantu i e tutonu. E leo ta ua mai i, po lea tonu le mafuanga, nā leina luantu le tangantalea. Ia matamu mawhai fo i lele nofo i tonu leo. Paua leo, kua whaanongo fo i le se mea whaapea. Uka i kai aka ki aro olo mamao ama le ofisa leo leo. E ngā paule o kanga ka ole, haruka lepe le ofisa leo leo. Ai harunga fo i kongo le ofisa leo leo. Ia ute leilo i pe fia leo leo si usu. Ia pe oro le mea ola iei se leo fo. Eo, te fiu sili foi la ia tu manu vao pe iese si o le lanto au whaingalo e leo fia ai siari. Ia ai, se fui e koe ngā winga whapengi. O le mea foi e alo mamao ka mana ofisa leo leo. Ai se fui le koe ngā mea whape. Ua alu ka le pele ofisa leo leo. Ai anu ngofo i ko. Ai, sani. Langa la ko o ngiusi la so le e se le fai mea ofo ngia. Fai mea makau kia. O ina i le pitonu lea o whewhuile ngōle mea. Muru para. Eoe. E ina i le tuma lo whakatane. E ina i Bay of Plenty. Teri. Kua uwha longo ai le se mea vaape. O ka ngaka umafo. A vaape o le kongo le ofisio leo leo. E fio mai i whafo ma le ofisio leo leo. Pe a fio lai loka i le sela. Ngā paula leo kaka la kulele. Ia pakaranga piki apu. Ka lepe le whaiko koa ki o haka o le ofisio leo leo. Ai ngofo i kongo le ofisio. Ia, se i umho wala au ia tumbanu wau. Ia po le alisa o ngongi koe ngā mea. Po le mea fia leo si kama. Ia po o la fo ye le fia i se leo i ko kongo le ofisa lea. Ia, ka ilo ia. Ia, o le talana mo oe mai tantou le nei vaengo leo. Ba i se fura koe ngā songa. O le umbo i kankangi usi la lua wheluari. Talo falava, ola, ni hao. Tatou a waifa tasia fa amanatu le ese senga wanga no Pole World of Cultures. Esi lia ma se lau tolu sfulu po kalame ese fa apea ma fa afifianga. E iai po kalame pa ule tau a oisi ele ai se titongi i vaenga ese o kilani. Sa ili ane le World of Cultures i lunga o penga tawhailangi mo nisi famtalanga. Ua awina atu ele pulenga no a au kilani. Talo for Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Le Taiping, whabitomo vai aso mai le aso losi futwha e o le tolu se furua mati. Whao ngāla VIP kare whatawai celery le nao le whase fulmari iwa sene. Me leni whata la iwa se fulmari iwa sene. Le aisau VIP card, susu mai apa la aisau card, a wafa manianga maoloa maua fua. Le Taiping, lua se lau maritolu Lincoln Road, Henderson. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental
dental. Ai ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes ili Shine Dental. E whai e fua whaatalonoanga ma le ACC ili Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ili bao le se fululua ili se fuluwalu tusanga ili Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga unifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ili Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhelo ai ma whaatalofa atu fo i tātou tunu uile a matanga o le nei asa fau i le alofa ma le anga le lei o le tātou matai sili o i le langi. O le tuse kene se wha anona whai upe e fitu e whapea. Pe a whai e te a mio le lei. E te le maua ea le fia. Ai a whai e te le a mio le lei. O lo ta oto i le whaitotoa le anga sala. A le upu mo o le aso le nei whapea talia fautuanga. Pei loa le tala ya kaino ma apelu. Ai le ifatino e kaino le angasala. Le tango e fasioti apelu. Le meta ua le nei na iai lava le fautuanga po le warning na ave e le atua ya kaino. Na iai le lapita inga na maua e kaino. Ai le i urufale o ia e fatino le angasala. E ke vai le tala. Fai mai ina ua ita kaino, ua le mura na taulanga, fai mai le whitalai ngā le tuanga whai a kaino. Kaino, se a le mea ua e itai. Se a ua wha uai o mata. Fai mai lo maltala, a e whaia le amio le lei, e te le maua ea le fia. Ai a whai e ke le amio le lei. Mai olo te oto la le whaitutoa le angasala. I le whapertania e le ole amio le lei ale pumana e fai mai. If you do what is right, will you not be accepted? Luno winga fa Samoa mana e fai mai. A e faia le mea sao. Kaino, a e faia le mea sao e fa pei o na faia e a pelu. Mai, e ke le maua e le fia. Ingisi upu luno fai mai le tua. Kaino, vai. Ua e fa uma e ika. Onga ua e le faia le mea sao. Ai anga e faia le mea fa pei o faia e a pelu. Le kaulanga sao le mfai. E ke maua foi le fia. Fai mai leo le tu vai. Mai, kango e fai le mea sao. Ai a e le faia le mea sao. La le whakalikali mai le anga sala ia ke o lea wai mai lono loto ia te oe. So ke loa le songa tā ua la, le mea nga kupu. E nga maua e kaino le avanoa e koe sui ai le mea sese i le mea sao. Sui lo ngala. Al whala velave. E le fia whalongo kaino ia i le atua. Mai waku runga kaino whai a pelu. Kala ala aku i le whangua le kam. Le eise usika i melenga whai le atua. Sui lo wala, whai le mea sao. Ia aku le whamua, whaapo, Samoa, a Peru. Le ngai vai whai mai, ua ia whasioti lo nausu. A ngai iai le whautuanga a le tua, koe whaasao lo ngala. Se mangunga ke maua fo i fia. O le songa whai la mo ai le asole nei. You know le tua, mea maa ngai nge ua ui loa mai le tua. O le tua, e leo se kua fo i lea kuri a pu pe whakari kingi whapea. Se ia se a onga pinginga lo mo oi. E leo whape nā le tua, e leo ngofo ma fio le tua i lono no whale, ma kilo mai le lalorangi, ma se sasa whapea, oila se, ia afurea, ia kārea, e leo whape nā le tua, e lo le tua, e nofo i lono no whale, e tumu i le lofa tu noa, ma kau ma whai, e au mai le songa, e la patai iai i tātou. So mo oi fo i le asol nei. A whai o i se mea, o i loa, o se mea se, o le a e a ngā ia kui whai le asol nei. Peo e mafofo e whai ngā ruenga whapea, umaro whai ngā ruenga, pi o kuro i. Mai kei loa le mesese, kei loa.
E le mawhai lava ona tu la fuai o le tua mai le mesenga e ia la pata inga o lo avatu e le tua i te oe. E mawhai o ngā whesoasangia kule tua i tangata, whaatangan tangata pongia uo e kalangoa ku i te oe. Lua e mawhai ona e langona ina le si ufofonga ma lio le tua e ngā lue atu i te oe. E mawhape aku i ke oe, le ai. Se le mea ngā a umaloa le ngā ruenga mai mangawa sa olo i whare. A walo polo whaalongo ngā i le tua. E la vea i ai oe. Mai lo laku whaakingol me se lea. Ia e umai loa ma e a whaina i le nei aso. A ole nā e ia le laputa inga. E le mawhai o ngā tu saunoa ina i tātou. E le nganga o le tua. E lofa ke le tua i te oe. Mai a watu laputa inga i te oe. Le tua e ia whautuanga pe ngā makuwa ai ia kainu. Ai le i whaatino e kainu le angasala. Sa e tuu le avanoa e lawea i mai ai o ia. Talo le nei aso e te fesoasoani i e whai unga se le nei aso. Lawea i lato. Whaafitai Yesu. Amen. Lai mai
Samoan Full Gospel Pentecostal Church in Weymouth, malabese fita lai mai. Tolonga tu ile polgala mena ole a rento leola pe ona funga da tu mtambre nel sunga le fai au ya pastor la fai le kopa le Assembly of God in Lanoi Savai. Moses si fa bo ponga ile so han tai yao. Ole tanto polgala mena isilona ngai le tanto savalinga ile ngan tai leola fa lenga. Ja, meu le tanto te fa chinoina ile ne yola. Ai kiri ya fe yai. Toi ma fo po sa ola waf. Ai kiri I pankai inga. Ya ma fo po sa o le mo le drive wing e ke pankai. Ari pola. Ya. Ma lo le foi ma lo si sila ma lo ab java le ni vai ngola woli mi se man tua. O le da fo a mantana da pe pena o lan tu sa ile pikina le o fana I se taimi le o toi mount tu wai la onga. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni si o fuafuanga e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sorulu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Life doesn't always go as planned. A family tragedy, an unexpected bill, or a sudden expense can leave you feeling overwhelmed. If you're a homeowner and need urgent financial help, API at Finance Direct Limited is here for you. I understand your situation and provide professional caring solutions to ease your stress. Don't face it alone. Call me today on Oluolu or Valu Fafa Lima Tolu Tolu. API at Finance Direct Limited, your trusted partner in tough times. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Samoa, kasilima iwakuru amo. Ole wan toi full family of midu tun talo le July luan tala luan toi au dan tu tala mai ya se yuli le ne fa funga ye le July tasi la o le ding. O disi le tanto fa silanga le tonu mai le ofisa on le tanto wala le radio Samoa ya wa fu le long puili o lo to pa ia malo o to malo inisio fa moi ya o fa te singa fo I le fa unga o le niva ya so le nima sina o mati e ping o le tanto ye nei. E pila vona masaria I le tātou wha silanga mua o tātou tusi e lua o le tusi o le vāo filifili ma le tusi o le songa. Au ringa lo sa lominga o le tusi o le songa whaatasi ma le tusi o le vāo filifili o maua I whaalupenga o Samoa I se sifo tutuila ma marua o nisi o tala tu o Samoa o ala ngā upo o la matafa I o la matai le whainga o whaalawalawe e pei o whai poiponga ma liu o le o siusinga o ainga vesila whainga o Paulo o si I whaaloalo whaalanginga e kālesia e ma le tele o le ngana o whaaloalonga e na o le fitu se fulu tāla le tau na o le visa fo o le radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuwai saulo minga. Morisi whaamtalanga wala wane ia le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu e ale tātou numerana e mawai ia saulo minga na o a tātou tusi na e lua ale o le tusi o le vāo filifili o le tusi o le songa. A whiwha o nei te le lei lunga o penga ta whailang. O e mano malo, tā I lalo le shop radio Samoa.co.nz shopradiosamo.co.nz ia o nā luan tu sa o a leo le tātou tusi na I loutu a tusi ia po o lo mauta po o lo lawa. O le whaalinga mo le ainga sa lua whau. O le asa sopo ia le manuvale I le whongāti e sau a ua sau ngata foi ia le tia e pe o le tanga tia na yutu malama le mele.
a walau whaafunga Samoa ai mai se upa ia maululunga e tu mau pea mai le amatanga e o antu i le ngā taanga tulau na lava. I le amatele ma le whaaloalo e toe whaamaratu o tuai le ainga sa lua whau i le pitonu o tawhito i mangiangi e whaapea. Ia ai mai se foi ia paola mangafa maululunga e malu aisi o mātou ainga i Samoa matulu inga e fia o le lanolangi. Ia la tātou maafutanga masani e whaia le i whae unga o masina te tasi e whaia le stora i neia so lusu malivo mati mai le intulai luanga i le whae i le fiafi i le mauto le teitei whono i le se fulu whae pe salo pleisi o Tara. Wa mole ma le tua mai lau la fonga e whaia i lofi le ngal malie e pei o nao tātou whae o ngā whonoina. Morisi whaamtalanga whaapsota iane i le olua tasi o valu o no tasi fitu valu. Olua tasi o valu ono tasi fitu valu whaamtai o lo senia e le taitai whono male lau. Male tātou whaalinga mulumuli mole mafutanga alo matamba whanau wala whianga o whangalii i au kilani nei. E whaasitilantu le paia male mamalu le tātou mafutanga alo ma whanau wala tātou nu o whangalii te nane ni o mātou ngawha tau tupu e malu ai le dei nu. Wa e se whina ngalo i le laulau o le awhaia le tātou whontanga i le astona i neia so lusfu mariva o manti lua whelua lima i le no whanga masani i le tasi le Aoauli. Talo soifua le tātou whilo ia i le rāso i le alofa malanga le o le tua whaavutai o lo sainia le tātou whaalinga mulimuli nā e le laulau a whono le maafutanga a le whia angana o whangalii i au kilani nei. O lisi nao tātou whaalinga lau taunu mai lo fisa o le radio Samoa le rivaenga o le Aoauli ia wala vale longa puyali o lo taupa ia ma lo o tau mamalu e nisi fo o whaamoe moe sawi au ti iai le whae unga o le nei fo i veiaso o le veiaso mula muli o le lima sida o mati pitai ia o le astona i nei lima i asto na i o mati lima fo i aso sa i le aso sa a sauni a tau alunga i aso le masida o mati i le aso ngafua o le nava i aso fo
Fofogamua da o le ngata ula bandi le divine o le Aoauli fa mai e sili a Samoa. Ia te leilo ia e po le lautani le pesena. Ia po le wha o punga le dea e sili a Samoa i le pe o le paua le ua pe ai wha alau saso. Ia e kia ruan kumana u fia ko wha fo i le a transition. Ia e ruan tu e po na muli le ia i o. Ia nau whalongo le tala whamei o la lawa e tui tito fulu whale tali malo. Ma le afi wha leo e le tūlanga la e pe o le iai. Ia le whamomo wa iai o le tise tono le tātou. Tino o lewa mai au na wha tūlanga ia taimi ia maaso fo i pe ai le i tū. Ia ma le fo i tū o le tātou antunu. Mese lawa i tū mua ia po le motu fo i upol. Ia wal motu le ai i sala whai o le alawa tāntele o maita watu. Ia o tele mai e ini whira ngalo whaali mai le motu tele i sala whai. Na paua o lea, e whai lawa mawhai e ti munga inisi wha o teimi e le motu tele i sala whai. Ia wha malo anto ia ki ti a Vito lea ma Mikaele Schuster, alo sina antia mauto ma le mafuto mi le divaingo le Aoauli o mai oe le ngivaingo le asu. Ia, oi, ko kiki angalo ia, wha meida kana la urupo. O le kouwa ia so ko kongi fo i ngei ka koulei o le korisi. Le waka iongo lima mongkup. Ea mai le lau ngā kongi o le ngiva yasu. Oa e mauanau bank statement. A o inga sa rua kala mai kuanau seri. Whai a kuai foi. atu Fofogamua le ona sa'i e fa'atalafa atu le tapo e ngala tinu ne foi tura le Aouli tala mo la no tapo ai mai mo tala tumua. La pata ia Sir Dr. Ashley Bloomfield, ia sei si wha ma e toi pisi to tono le lima tausanga.
Pasia le tula fono fai ai siaki mo whalau whaasai nei au tafo le tele. Ta longa fai tunga ma alo le olimpeka i vai tafe Australia kumu koloko kaila. Whanga mai at whalau tele no nei telefone. Wala pata ia LLE forma in New Zealand, Sir Dr. Ashley Bloomfield, is ejo fa mai bipisi le kalope fa ona tupu mai, e o lava foi. Ina pipisi fa te sei ma le fulu manulele o pipisi nei. Ile atoa ngore lima tau sanga o lua iwa vao le pipisi o le fa mai oti o le COVID-19 mariva, ili nei vai aso. Sa toi tilo ai Bloomfield i fai unga sa te ona fai, mai e tau tino ai, tara tau ona tile atu, te tato fa longo. O lea whatonu awa mua so i fōmaro loina sa i whaalia i li whai ni poti la uloani i sila pēri kawa. Ele oia whatangata whatelea i whasalalanga. Ai na te whamani noina e iairon te tununga ua whete iai le lolangi ma seisi pipiso se whamai pēra COVID-19. I se teimia leo toi mamao le monai pēra tonu o leisi lima tau sanga. O na ia la ngai leo le pipisi o iai neo le fulu manurele. Ma ia lapata iai o leisi whamai pipisi e whaono ma whai o na amata ma iai ina. E leo mana oia Bloomfield teleson tal no iai e tai whalia. O lo pipisi li teimine ia le virus o le flu manulele Amerika e matua i mawulunga teleson tūlanga e pipisi tele ai. O le flu o lo iai whato anga me tua lo o wa o me tua lo. O me ola ne mo whaina salala wai le virus o le influenza. Ma a veai ma virus e a api ai matangatola. E le o maua le virus o le flu manulele New Zealand li teimine ai. A sa tusi le limo Bloomfield. Ele ngata ino lo pipisi le fulu ya Amerika mai se tunu. Ai wa pipisi mai fo i leisi tangata. O le melea, e aona tātou tā pena i se tūlanga leanga e whao no iai, pe a taunu mai, e tārosia, i aua nei tupu mai. O te enau tamata ministare office spaya ni stila ona whaamatu ina tista tinga winga i puinga i lunga o sa te inga i awala whaona pōnei, cyber security, i moto o le Pasifika. O le ofisa le New Zealand Security Intelligence Service po le NZSIS, na lapata ia ina ia paanga le Pasifika. O le whatupula ia le tōsina me o saina le nei tūlangi le Pasifika. Ua folas di ai lama tianga o a ia whaau i la bea, ma ia tunu i whafo ma whainga Pasifai. I se whonutanga ma le tambata i minista ia Judith Collins, a lu mana ai le whonutanga ma le whatonu au whaamatalanga i lunga o wala o so tainga lau tire ia o ke tōpore te usanga turu wai. Ta le tula i mai le whainga malo ai le tula i mai le whainga malo Donald Trump. O ta uai, le langolongo ina New Zealand le whaavaino se puipuingo o walo so tainga lau tele ile nei tulangi. O le Talia Collins e tusa maritaro sangari le ito New Zealand i lalo tula fono whaamtalanga alo ia le Official Information Act. Mo whaamtalanga tusia winga i le puipuinga. Ta i ta uai, o ia mawaina i whaamtalanga tusia e wha o lo whaia i ale whaafstangana. O nei umati singa e wha o lo i tau fiaina i mafuanga. I le mo whaina i whaalau te leina whaamatalanga e whaariai anga waa, ma o wala seisi ofisa mo le puipuinga. O so te uinga ar malo i New Zealand a the Government Communication Security Bureau. Ma i ta wai e le o iaisa malo se le taa ino tangata lau tele i lema tau e tilo iai e whaalau tele ai nei whaamatalanga. O le tūla whono e whātanga i e siaki mo whalau whāsaina e whai au tafola tele ua pāsia nei. E whai taunga whātolu mane muri fo i le Parliament in Sila. O le tūla whono sa pāsia i le langolanga o le pātia le National Act of New Zealand First Malileipa. E ulama sa iai atunga lunga sa langa ma isi vāenga e se mai e le National. O le whāmoe moe. O le tūla whono le a whaelo ai i le toi loi longa wha le tūla whono e whai iai. O pātia le Greens ma le te pāti Maori e le ilangaloina le tūla whono. Le tūla whono le atu ina tuai le power i leo leo. E whātino ai siake e whai wha posepo random tech. I whāua o avita avale au tafole la tele. E tāri tusa le mare whātino ngō siaki mo avita avale o nana. O avita avale whamaoni ai ungo nei siaki. O le a awina atu whāua sa whai i siaki. O le a tiri whai i ai oisi siaki i le whare so sui. A whai atu e whamaoni aina nei siaki le whaongaino whala au whasaina mani whailo. Tā tango fia nei whala au e se teimere i mamo atu. O le a whaamatu ina loa i le avita avale sal tupe. Ma le tuitia le o tongi o lo nai Sedepol Demerit Point. E leo se tei mua le se tau mwhai ese whai ngā malo e pāsia sea i tu aingo tu la whono. O le tamatai pālemia mo New Zealand Dame Jacinda Ardern wa a wai atu nei le a onga a le Blavantic School of Government i le University of Oxford. O se professor lo ia ma se sui.
o le li o tai i o le rangi. O te aim te senta, e tolu tau sanga o te tanga maleso o whatinga, o tai mua whainga malo, mai o le o yatu i le tau au whianga whaale tau sanga i le universite i Engilani. O le ali o tai i o rangi o tau la ia whaale leia atili i a pūlenga whainga malo i le rangi. I te whaamatalanga sa whaamatuina sa whaali e Professor Ngaya Wood, mo toi whawhiatina i le talia leo James te senta. O se tai awa Amerika i le tūlangi le Indo-Pacific o tilo le taua, ma le tusi o fuafuanga o taua Saina. Awa ngai mai le whailau tusi o puipuinga Amerika, Pete Hegseth, i le tūlangi nei le Pasifika. Ina ua mai ana whailo i a fuafuanga moni o le taua, i se tu stala. O le tūlai mai o le tūlanga i whātinonga o le puipuinga le nei tūlangi o whailoina. O whailo e Australia i le whaastawa ino ana tupe whaalu, mo puipuinga whaapita. I le whainga māloni sila e o mai lava li te minei, e le o whailo pe whapewhena tali ai. O le pāre mea ni stila Christopher Luxon, e na tele o foina i ni whaamtalanga i le telo se vai ngā tupe whaalu i puipuinga whaapita, i le taima o le whilo inga. O le utistala le amatanga o le vēsam. Ai le whainga mālo Australia, e le o toi nā teina, i le whola sanga o na o penga i le vēsanei. Ta whasao ai le talawhara tau o le tupe, i le whaalu leo, le whaitau biliona o tala, i ana o penga. E risa ma le whitila miliona tala, ua whaalu masini whaata e mai tau ina pomu whanaro ma maopo anti-radar missiles, mai le company Amerika ale Northrop Grumman. O hectares, the station whainga mālo Donald Trump, o lato furina i le whaapasengana le te lopi o lato ulu, i le vavai ese mailea, ma le whaalabang tonga le NATO, i le masin te luai. O tu ua nei Amerika mola na malanga ta amilo le nei tūlangi le Indo-Pacific, after ia Washington ma fevesia inga. Pena ia tusi ai lunga o penga o fisia inga le ek, i le asana nafi. Ai tusi ai o le tūlangi le Indo-Pacific, o ave iai lo lato whamomoa, ma ua tili whaamalo stile lato whaasisengi, ka pena penanga, o le soka tasi. Sa whailo le autistala i Amerika i la salua e whapea o hectares, ta haofia i sui maulunga sa lato talanoina fuafuanga, o sa whainga, whaasanga i fitafita whaatu este ale Houthi, Yemen, e whaongai a o penga o talanoanga, e le o whailoina, le sa se o na winatu i tustala. Ia taro tālonga, o le taulanga o Rockhampton, i o le honga tonu state o Queenslandi, e Australia, o le atari malo tu ngā vaalo o le tālonga o le mbeka o le lua whemaitos ma le lua. E ulava i atungalunga mai le pūlenga o le tālonga, ma le fautuanga i le tauna whātino i le stete. Ai ua te ena le tangata whāpitoa i koloko kaila. I le tūlanga la matia mo tangata au le whaongaino le vai tawhi le Fitzroy River. I le whālia, e ulava o le vai tawhi o le no whaanga o koloko kaila. Ai tele atu se awa noe tai ai se tangata ta alo te pasi. Nei le aia le koloko kaila. Ta whailoa atungalunga le tino e pūretu ngā vaa e winga i le vai tawhi a le Fitzroy River. O no li poti tau au e leo au sia tūlanga whawa malo. Pari ero se silo tu ngā vaalo Australia, Sarah Cook. O le whaafitauria i la tau timineng. Wala tu inoina. E le whaatala noina i le tu ngā vaalo le rolangi. Ma le komiti whaavao malo rimpeka i le stotanga. Ma le vai tawhi whai ai tu ngā vaalo. Pari e Cook. O le tūlanga le lei o le vai. Ma le whaavai o bao o si o miai le vai tawhi. E ao na ilo ina e whaavae o whaavao malong. O le whetūpu pula le Warriors in Sila Road te tui vasa shek, e walu vai aso whata o te lempana tui te alono se awhianga ilona o ngā pae. O le atama sa manu malo ili tau ili Daily Medal, sa awhia li talonga sa manu malo ili Sticking Roosters il pola sofroi toluaing, malu ai whafo ili afpalo na lua li talonga. O le ata alo le Warriors ma le West Strikers i Campbellton i ni sa Wilese, e stalia ili whai unga o le last night. O se isi pusuanga champiri mo mona rangi le pangama mafa Anthony Joshua Pertania fa ono toi fitau ai ma lupe sori ai la Joseph Parker. E bona fadi ai le fa la utelina fa pilenga Eddie Hearn. A fa ilo Hearn o yo Joshua o toi manu mai ya fianga sa fiai mai le pusuanga sa fa inai. Ya Daniel Dupoir ya se temal tu sang tu wai tu yo til tamal sangarima. E piona vao ya o ya mai toleninga ato toi. Pia. O le tau lele tosu lima tau sanga ili tue fusu tau mai le whai ina, ai sa iai le wha moe i oi se la fusu anga tele ma Tyson Fury e peitai.
Tari whaua wina ina ua fola ethereal o na li taia ma whai plenga. O no si fusuanga ni wātu puama Alexander Usyk, e fōringa mai whātaunu ina mori tāwha ia umo Champini Rolangi, e whao no fusua Joshua ia Parker. Lea sa ia whao al Champini o Rolangi sa umi ai Parker, i le luafe ma se fulu ma le falu. O ta mai taita alo a Ferretti, wa leo toe ma maone ai whai i eisu suenga e tasti. E loa tonu ai lona tupu anga tonu o li i pōli ta mai tai. One-time genetic test. Ina ia mawhai ai o na awai talo ngā ta mai tai. O le tūlanga le sa whai loa le presidente o talo ngā Ferretti le Rolangi se Pasken Kou i le asana rapi. O noni talo sanga mo le noa ma wino tūla tono. E mawhai au na awai talo ngā sa talano ina erfon pa tonu. Pari e kou. O tūla fono le atu spesies te mwale. Ma le tino le tālonga le te lope, le pūle e tālonga i lungo malai matu ngā te mo i lungo ala tele. O le asa ilia se kampani e o po ina se siaki e iaile le le e whātinoai, e alo fia i siaki e whāwasenga ai whāua ma le toto mango. O tangata tālo a Ferretti na o le tasi lava se siaki e whai ia i le taimi o lātu tāle ni tālo e whailo ai. E le o iai se musele o iloi o le Sry Jean. Le e iloi se whaalongona o se li i tangtaola. Ta longo e kou i lau whairi poti o nei siaki e mua whaia mo tangata a Ferretti ina ia mawhai ai o ne tau sinio i le vaenga o tamatai pe a whaia mautino o su tamatai. Eo tararani yako, iai perfi le mu malanga le leitang tauma, manuia le so. O le rewa e whafunga I se whapopona o tātou tala I vai whanua. E peo da whunga tātou tāpreina le sunga ia se yuri mlau leifi o le vangare le tātou tala o le taumo le so. E a toi fwoi ma le aso a tai ao. Langa ian tūle whiawhia nani mo au ki lani e langi le le tau mai angi mai sa vili meli tui seunte I sisifo. O le bawhara whanau iei le soi lus fulu tolu tikeri. Ma lui le poa nanei se fulu lima tikeri e ngoto le lai le lus fulu lima mirute. E te ai le fitu I le poa nanei. O le venga mola soan te au soane le lai le lus fulu iwa mirute te ai le fitu le tai au. Pa mea langi le leise I vangada ai le awoa I langa yantu I le fiafi. Sa vili mai le tu I seunte sisifo. Toi whantala whantu I le rivaengo le Aoauli a inga wome ma sani olo mafto mai Samoa le venga nei le tātou tala o le tau mo o tau. O winga o le tau se vaenga o te inga o sa vili mati munga o loo o tau nei le tu I mantu mai Samoa pitai o au susu o sa vili o le matau polu o loo fiti ai pēa le aturu. O whautuanga mo whautuanga o timunga mamafa o loo whaamalo sia pēa mo lauwhanua uma o Samoa. O whautuanga mo lo longa o loo whaamalo sia pēa mo vai tafe uma whapea no whanga mawala lalo ma a fia ngo fie. O le venga mo le somo Samoa e ufitia se vaenga o le langi e au ma rei timo te uru vava saloai e mamafa ma puu whapea wila ma whaitili ai ma tele I a tumaunga. O le venga mo le soan tai au mo Samoa o le a langi le leise I vangada ai ia nei timo pupuu o le a iai. Tulanga rai pio ne iai winga o le tau e le nganta mo le somo le soan tai au whaatas iei mo au kilani e mo lo tātou whaasiruvanga I Samoa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Love
Sufungamali now au mua neria malapese wa whaingoina o my darling i oe wa e sauni e piki le whana wa onga i le tu wa i wa onga. Le di fo ia wa le bantu ko fio la so lulu la so le tupu ni si fo i o tautua. Ya ma wa nanga ma pisi ni si ma whalawhainga wenga fo i tonu o au ki la nei toi whaatala whan toi ba veo le toi e mafuta mai. Le di vaingo la so le tautua wha wa le radio Samoa tasilima e va tonu a mo. Whaatala tui nai me le pone Australia le mafuta mai e le sunga ia whaamta ia mosa. Ya ma le ainga langa tui leo sina leo. Ya ma le ainga ma lole o le sa ia ma lo fo ia le wha ma losi. I tiute mga luenga e pei ona whea iai. Mai lea sonna, man tuala tala le na uwhea tuele na loka i na i e leo leo. Ia se teini titi se fulu ma le tasi tau sanga le matua. O le na toe whaapopo mai whaamatala i le soma le aso na fi le fiafi. O le nei teini titi, e iei o na ngase ngase. Ia mai iei o na mana o ngā whaamatoa. O le mea ua tupu i le mataupulea. Ua tui se se e masia teini titi. E vaila au e ta ua o le antipsychotic medication. E pe ona sauno i le li minister leo le soifo mano loinga. Ia Matt Ducey. O lo ua whanga solo susu e ngal timidei. Mua mtanga luenga leo leo. Pe na wha pe fea. O na wha tusa le teini titi se fulu tasi tau sanga le matua. Ma le tamai tai. E luas fulu tau sanga le matua. Le na tau soe. O ke reilo, iei po le arko i ngā whakuskusa le ngā whakuskusa. Pea e nofa mafua i le mawhauwha. Le teini titi se fulu tasi tau sanga le matua. E iei mana o ngā whaambitoa. Ma le lua se fulu tau sanga. Sole. Se uke le man malamali pe whaafenga fseka. Amine o mea whaapea. E iei ale sasi mea uma. Peitai. O lea ele iei se whaantananga. Ia mai mātua o le teini titi. Ia ma le tua whai o le whaapea leo leo ia na lokaina le teini titi lea. Ai o le tamaita i e luas fulu tau sanga le matua. E le nganta iei mana o ngā whaabitoa. Ai e hafo e le tautala. Makaukia. Ana tupu e la se pewhea. E si nei alu toto. Soli tafiolai. Manu e whaapea nei e se fwoi a tātou tala i e whai. Manu e whape nei whai i an tātou wha mai singa. Whaanto whaile e afu. Le su enga fwoi le confirmai. Pe moni o le teini titilia. Ia po le tamaita le lusfu tau sanga le matua. I le whiawhina ua longo le matanga luengo leo i le loi wai kato. O le tau sa ili ele ainga. E ana le sfulma le tasi tau sanga le matua lea. Ia si ala tau teini titi. Teka ko wha au kala i ene makaukia. O le lape mua i le taita mai tau antu iai. O le lape o le matanga luenga o leo. E oi. A whai o le whaamtalanga lena awina mai o i le whalamai. I le nau whanga le tau si ai i lantu o le iei mana o ngā whaabitoa. E luas folu tau sanga le matua, pe sili atu. E whape e whea o ngā whise ka i fōringa o le luas folu tau sanga, ma le se folu ma le tasi tau sanga. Ia, e whewhona pēr mai i al matanga alua. Le ei, o langa mako kilo, wā pe i umalava. Ia ua luas folu tau sanga. Sorry, se on mea konganga ka ora un kaso le ri fa kingo nga dueng. Le ona fo le mo fa pe. Sol. Fe e pe ana fa pe.
o se tini titi Samoa le ni an tupu i se mea le whapea. O kai. Ewe. Ia, e pe ona whai antu i se teimi o sola. O lo o whanga solo ia suenga. Ala matanga luenga o leo, e lenga teilea. O le fua a mantai al suenga male i loilonga. Ale, matanga luenga leo soifu ma loloina. Awa, o le membo musa le taun tupu le mea. E whaawewhea ona whase tai. Ia le lua sfuru tausanga ma le sfuru ma tasi tausanga. Lua tui na whai le whalema. A o le ae whai mai. E se fulu ma le tasi tausanga le matu. Ia ua atiri ai. Ia ua ele ngangana lea teni titi sfuru tasi tausanga le matu. Ia, se ia kako whakatakari. Mana tunga o la mata ampule na tula i mai. Ile masina o mati i lona aso iwa. E le whapea o anafi po o talantu anafi. Ua ova antu ma le lua vai aso. Talu, o na tula i mai le whaafita huli le ina i wai katopo o Hamiltone. Ile mata aupu ile se se o le vai al matanga luenga lele. O lo ta ua mai ai. Ia o le li poti ale na avatu. O lo whaapea mai ai. E iai se ta mai tai. Masalo. Masalo e lua se fulu mo no tupu o na tausanga. O lea e ae, pepea. I mo meo o pāfu i e ua mea i au tafa o le awala lau papale. Ia o le danga i e tui malo le malo wa o pawale me wha mua o le saunga le mu. Ia o na avantua i lole le whale mai. Kui se sea i lola i alei. E te tau ona sa iri. Po o a tonu a vaenga tau ona whaatino mua. Pe o le mea e pule an kaka i e le whaingonanga i si kairi. Ia po le mea te tau ona tātou sta ia. Ia ta iala. Ua mai a leo na whaatulanga mai. Ia a wala wale saunga le mu. Wai sili ale pui puia. Nai lo le tau tonga fitia. Ia e le anga le mea. Tālo whai. Ia e maua i ngase o le tino si e te ni titi. Ia e whaafitai. E le i tupu mai e se whaafita o li tele. Ia a wala vai a le sila fiafo i le pa ia malo le tātou tru. Ia whamalo si le piki mai le whana wa onga o le wa se a tia lusful lima ma a whamiru te wate aine ia le tulai lua le divaing o le Aoauli whaisi a so le la. Whamalo atu ia hala, Jamie hala. E befo ia Pio Lane. E ioi, o le wa tasi. Whamalo atu ia fiu ma le vaenga. Sile ione. Ia malo le. Soifu maruia.
If you feel them on a rental se whālau ilo antula na whaapitoa mole masino February mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile e te whaongai nai so se ta'avale. Ma mawailo avado i le se i e awheta ala Samoa i le whai unga o le basina. E ma whaiora piki le ta'avale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli a tu foile le whaletali malo o lo oe wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iai tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Ma tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga siasi i Samoa. I feel my was so sad. Omega Ka, Liana Loi Moa. Omega Ka, Sabaleta Mofie. Omega Ka, Fili Mai Loile Omega Ka. Omega Cars, Lua Selau Diabetes Drive i Manukau. Po le telefoni o iwa Lua Fitu 5 tasi Lua. Susu Mai Manukau ne Omega Ka. Umalole Kesile Omega Ka. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is full river. Mo i lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua 55 25 iwa. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele i taftafane o McDonald. Amanrewa i taftafane o Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Tolo minutu te ene le afo le lua le difo I vaing o le Aoauli, 27 minutes away from the top of the hour. And I would like to welcome on to the program this afternoon these lovely gentlemen. We've got Tesh as well as Bill from Auckland South Immigration Consultants. Tāna walawa and welcome, gentlemen. Talofa Francis, it's Atesh Narayan from Auckland South Immigration. Very good day to all listeners. Yes, Talofa Francis, and greetings to all your listeners. Happy to be here. And good to have you guys back this week. Now let's start with you, Tish. What are some of the main immigration challenges faced by Samoans that come to your office each day and each week? Well, although many Samoans, they do speak English, there is always a problem with the accent of slang when they come to us. Some of them, they basically find it difficult to understand the slang that mostly the New Zealanders use. And particularly we see that there maybe the reason is behind communication and the education and employment. And the other thing is employment opportunities. Securing employment in New Zealand is a little bit difficult in terms of
things are done specific here, and in Samoa and countries, island countries like Fiji and Samoa, people do different varied work, and it's very specific in New Zealand. So I think because of the education setting and the job market in Samoa is a bit different from what it is in New Zealand. They also find some problems with housing and accommodation. As you know, Samoans usually come with bigger families, and they sometimes result in overcrowding, but they sometimes stick with their family in the beginning until they find a place to live and they've got employment. They also have some legal and bureaucratic hurdles, which means trying to navigate the New Zealand immigration system, which can be very complex if you don't know all the specific technology that goes with it. Bill? Yes, if I can add a little bit to that, Tesh, language barriers. I'm conscious of the fact that around about half of the new immigrants that come down from Samoa do have a good command of the English language, but that's only roughly about half of them. And it's good when their children go to school because they do adapt quickly, and when they come home from school, they can help educate their parents over a period of time, of course. Employment opportunities. One of the problems is with the Palangi, they speak too quickly. And if they, when speaking to a Samoan, particularly when they know that that person is fairly new in the country, it's good to just slow down a little bit when they are communicating. That would help. Housing and accommodation in Auckland generally, particularly in Auckland, is barely affordable for anyone, and it really is an issue. Not so bad outside of Auckland, but rents in Auckland at the moment, although they seem to be fairly steady, they're still high, and they are a problem for everyone, particularly new immigrants who get rather a shock when they realise what they have to pay for rental accommodation. The educational challenges, I mentioned the children going to school a little bit earlier. Yes, the sooner the children are in school, the better, and they can help their parents. And of course, their parents at home, naturally enough, they're going to speak their own language when they're amongst each other. But if they're watching the news on television at night, all of that's in English, of course, and that helps them get used to the language. But my advice is to Samoans is don't be shy, and I know you are a shy race naturally, but the Palangi is only too willing to help. Please don't be shy. If you need assistance, speak up, and you'll find most people are only too happy to help. Thanks, Satish and Bill. I'll try and translate all of that into Samoan in a couple of minutes. All right, here we go. Ja, onisio whaafita o le Bill Saunoa, ia le sunga ia Satish ma Bill. O le tūtumala udanga lea le Auckland South Immigration Consultants, ia po o le udanga lea e faufu tua. Ma wha ngā yo iai ia tātou pepa ia mō whemalanga inga. A wale wā whianga iai lea ma le ofisa o whemalanga inga New Zealand. O se tasi o whaafita o li whaimai. Tonu e o antu le 5% o le malu le antunu o lo whaapele o nanga i antu le lato ofisa. E le malama ia pe la i titi lewa le malama anga e le ngana peri tania. Ia e le ngantai lea. O le tele ia wisi whaafita o li. O lo o whawhailunga o le malu le antunu. Lea e fau mai tutonu o le antunu nei o New Zealand. Ja, o le ala le vai fō lea tūlanga fō i lele o le malama ili le ngangana Peritania. Ia a whai e wha talanoa se mata upu tau whemalanga inga lei. Ia lea ngai ma a vese tasi o le whana o le naua malama i le wha le liwina lea o le ngana Peritania a ngai i le tātou ngangana Samoa. O le isi tūlanga a wani o tātou manta mumuli. A wa i te wha ma neia. Nei te wasa se ia sa upu e ta. E le ia pito sili atu na tāua, lau tau mawhai. Nei lo wha mana ia po lau mantamuli, e te tau mawhai. Se ia o lava ina ua talia lau tālo sanga i so se mata upu,
o le nai tanga ia tuai e fia ngai ma le ofisa o whemalanga inga ia mi se fo le sosani mai a le tautumala unanga lea a le Auckland South Immigration. Now let's move on to the next one, gentlemen. How do Samoan immigrants navigate the complexities of the visa system in New Zealand? What issues have they encountered in terms of visa policies, just like how you guys are there to help? What we notice with many Samoans is they heavily rely on family and their community networks to understand the complexities of the immigration matters, which are not that straight if you see the policies. And there are so many people who come and see us in our office, and they paid quite a bit of money, not only to their families but to unlicensed advisors. They have taken so much money, and we later on find out that they didn't get the correct, accurate advice, and then they have the damage is already done when they entered our office, and we find that they have come across unlicensed immigration activity, and then it's too late. But what they should notice is they should find licensed immigration advisors in the immigration advisors website, or otherwise they could see immigration lawyers who are regulated by the New Zealand Law Society, or otherwise they could see community organizations, or go to Citizens Advice Bureau. Although some of these organizations might not be able to support direct individual advice, they can offer formal advice through which they can decide which way they could navigate their immigration processes. It is crucial to avoid unlicensed individuals giving immigration advice, as this can lead to issues with your visa or immigration, and it can get very stressful towards the end. That's right. Well, would you like to add anything on, Bill? Well, the only thing I would add really is that well-meaning family members usually don't quite know enough to get a person through when it comes to applying for a visa or an unusual situation connected to a visa. Tesha's right. The only safe thing to do is to get professional help, either from a licensed advisor or an immigration lawyer. It's not worth trying to battle through on your own if you're not sure about what you're doing, because it's a serious matter applying for a visa, and it has to be done completely correctly. Not only is it serious, it is also sad, Bill and Natesh, to see a lot of our people going through this sort of problem, and it's been happening for so many years. And even our people have been doing it to our people. I'm not afraid to say that on the radio. And it is so sad. And the word that I want to use, it's so disgusting for another human being to use and abuse another human being of your ethnicity. Yes. All right, well, let me try in Samoan. E lua vaenga, i le mataupule alona lua. E au le silafia. Oa ni vaenga, e uia e tangata Samoa. I le tangmawhainga lea. O le visa system. Ia po pepa malanga ia sisi mai tono New Zealand. Ia ua maratua. E yeini siu tātou. O le na whai malanga mai. I le visa fo i le lea si tolu masina. Ia, ona whaimea tūleo le ainga. Ngofo i lesi kolu māsinga. E lua nā mea iei, o le ave i tonu o le tālo sanga. Amantu i malau tupe. Ia po le whaimea o laua ave i tutonu. Ai leima se mea ua wha antinoina. O ila, e makua ke le ila whaina. O le whautuanga e peo ntu ina mai. E Atesh ma Bill o le Auckland South Immigration. A ngai ia i la tau ua laiseneina. E peo na iei le lātu tautua. Ea, ma le lātu au nanga lua, a ngai ise loia. O lo iei le poto ma le anga waa i ma tā upu tau whemalanga inga. E le o loia umafoi, e malama i le ma tā upu tau whemalanga inga po le tūla whono tau whemalanga inga. E iei lava loia whaapitoa, o le nāua whaapopo ia lātu ngā ruenga, ma tā upu ia tau whemalanga inga. Now, moving along, gentlemen, are there particular barriers that Samoans face in terms of employment, such as discrimination or recognition of qualifications from Samoa? Okay,
Samoans usually face a range of employment barriers which include racial discrimination, challenges with recognition of their international qualifications. They have limited local experience, and the language or communication issues make it even worse. Some of the factors which make it even much more difficult for Samoans to find employment is they can't advance in their careers because their skills are not fully recognized in the New Zealand job market, which is very saturated. However, community support, increased awareness, and greater recognition of those diverse qualifications and experience are steps they can use to address all these barriers. Bill? Well, I think all a Samoan person needs coming into the country is an opportunity to show that they can work hard and learn fast. Samoan people are intelligent people. They do know how to learn fast, and employers out there really need to relax, in my opinion, in regard to their view to employing people from the Pacific Islands, not just Samoa, because there's a lot of talent up there, and usually all they need is an opportunity. That's right. Thank you, Bill. Thank you, Atish. O nawa e whaafunga tu yeita. O lisi vaenga le whianga i pema le tātou tunu o le malanga mai Samoa mo ni usila nei. O le tūlanga fwoi lele o le langona ina o le langona e yei le whinga fwoi lele whailonga lanu tutonu o kampanima pisanisi o loo ngā lulu ai. Ea, e le ngantuilea, o nisi o whailonga o loo au sia e nisi o le malu le tunu i Samoa. O le anga i mai ni usila, e le amana ia i tutonu. O systems ia po o ngā luenga fwoi. O loo mawhailea o na ngā lulu ai tutonu o le nei e tunu. O le fsoswani la le ofisa o le Auckland South Immigration. Ia e te tau i o tātou ainga lautele. O na fsoswani fwoi nei o tātou tau ainga. O wō mai masani, le whato antau no umai Samoa. E whaamatala tala iai, ia nisi o vaenga ia e ao o na sila fia. Awa a tupu mai se pewhia. Ia o le taima whai o na nga ia tu ia te oe. Ia e le wha pe fui la a nga ia tu ia te oe. O na awele ia o lau invoice. Pe awe ia lau pili. O le sina mea o le mafi te le iai nisi o tangata. E le iai ni o lantou wha ilonga. Wha immigration advisor. E ti ngāna wha longo antu mantuale. Hei se mala malama e o i le meta o le tangata ua laiserina. Wha ale tu la fonu. Ale wha mai ia. Mai ia se ka lua se lau ngale po se kol se lau. Ia po se lima se lau ka la fu. Whikaria. Mo kango e kope aku au pepa. Ioi. O i le koe pua ia le wa au ki a ia kia. Kanu ai. Mo le mero se tupe o tātou. I nai o tātou lava tangata. O le mea konguanga e ka o le lea lofa. O le mea tonu ana. E tau o le fasi popula o le ngata. A o nai ai o iatu nai o tātou tangata ia te oe. Ia mo Southwest Swani. Now, next one. How do language and cultural differences impact the settlement and integration process for Samoans in New Zealand? I'm pretty sure we've covered this before, Tish? Yeah, particularly, but in specifics of that is language proficiency, particularly in English. It can create difficulties in communication, and it can affect the ability of assessing services, which is finding employment and socializing, particularly in workplace or educational settings. With cultural differences, they have to integrate. It takes some time before they get into integration with the individualistic approach that New Zealand has, and particularly family dynamics and respect for elders and family structures are involved in these cultural differences. So before they can integrate well in the New Zealand individualistic society. Anything you want to add, Bill? Yes, just a little note. Auckland, of course, as we all know, is the largest Polynesian city in the world. And I think that my observation is that the difficulties in regard to cultural differences are becoming less and less as the years roll on, particularly in the workplace and social scenes. The Pacific Island culture, the Polynesian culture, is well and truly alive and respected throughout Auckland. I can't
speak for the rest of the country. I only observe Auckland really, but certainly in Auckland, the difficulties that used to exist seem to be less and less every year. All right, thank you, gentlemen. Yeah, let me try my very best to accommodate the Samoan for that. O le vaenga lona whae pe o na e whaafunga mai mō mai ele ni vaenga le Aoauli. O le whainga tā lea, o le ese unga ngana. Whaapea fo i a tātou tūmanga. E le teimi le taunu mai se ainga mai Samoa. E tau mawhai lea o na no nofo i tu tonu o New Zealand. Misi lawa tātou ni au kilani. Ma wha mautu wai. Ia ona o le lape le nā o le ngangana. Ia pe o ta ue nisio o vaenga iua mai o na wha soa mai ai ele o whingaluenga lea le Auckland South Immigration. O i e mo o mi haile so soani. E le ngantai a inga o wome masan. Ia ai a whaifo nei te awai se e kālesia. Ia tono i e mawhai o so soani mai le kālesia. I le ngangana. I le tūlanga tau tūmanganu. Ia o tātou o le a inga. E whawe umamea umai tu tonu le a inga e anga i fo i e kālesia. Ia whawe umamea umai le alofa ma le a inga. Ua la le tangi atu le tangata fo i le leo na futa tau numai. Ia a e kangilo o i e ima wha puku au li siki mai whai e. Ia lea, koru Afrika la a le la absoson. Se umtātu te whi ana me le fifi i le li i antatou. Finally, what support services or initiatives exist to help Samoan immigrants overcome challenges related to immigration, and are these services easily accessible to our community? Well, there are numerous support services and initiatives available in New Zealand designed to assist Samoan immigrants with immigration-related inquiries. We have government programs, community organizations such as church groups, licensed immigration advisors. We can educate our clients and make sure that they are in the right pathway. Citizens Advice Bureau provides specific advice, probably legal also. Language support services, they also have health services. In terms of accessibility, however, you may not find all these services in urban areas, rural areas compared to rural areas, because urban areas are more facilitated and there's more population, so they are well equipped to cater for all this. There is also increased accessibility and awareness which helps assist someone integrate well into the New Zealand society. Bill? Some of the best support services can be found through the various Christian churches throughout Auckland. Clearly, the Christian churches that you can attend in Auckland have a complete mixture of cultures and people from not just from the Pacific Islands but from all around the world. The support services are there. All people need to do is to talk to each other, to get referrals, and of course even the Citizens Advice Bureau, beyond family connections, Citizens Advice Bureau have got a list of all the various community organisations that can assist people. Thank you, Bill. Ja, le daua whaafonganti le tātou. Turo o le vaenga muli e pe o na silingi ai le tautua lea Bill ma Atish. O le Auckland South Immigration, o le tūlanga lea o au nanga e wheso swani nei o tātou tangata. O le te whianga iai. Ia ma le vālea ma le ofisa o whemalanga i ngai tono New Zealand. O loo iai ia Citizens Advice Bureau. Pe o le iai la to ofisa i nai ma. Ngele tofu ala pitono. Ia ma le ofisa lea e mawhai o na wheso swani. Ia i tātou. Lea ua maua le mea fu ile leo le nofo mau tono le nei tunu ai a whai e te lei nofo mau. Ia o le sila na vaenga e mawhai o sosoni e tuile tautua ma le o nanga a Tesh Mabil mo oepe a wha pele te so tai yang. E lenga teile o lo whata ua mai fo ia le tūlanga le e ka le sia o lo o tāpua yang ia lo tātu tunu. Po o whea lava le pitonu o New Zealand. Se alu le tau whai whea alu tono lau e ka le sia e whesili iai se o a ulea e whapea ma whapea o upepa ia le mo mi ai se so swani. Ia, o na maua atu ai le ina. A le maua vuina, e mwhio na whaasino atu. Se isi a wala, e mawhai iai, o na e maua se so swani. Ai awe te nofu, ma awe te whaalongolongo tala. So good to have you gentlemen again on Radio Samoa. Any final word? How can the people get a hold of your services? And thank you very much for sharing with us this afternoon.
Well, I suggest if you do want to contact us, we are available on 0800 168 472. We also have a landline, which is 09 279 7283. If I don't answer the phone, my staff will, and they'll pass on the message. We have got a fully fledged website, which is www.isic.co.nz. Our Australian-based website will also be live today. So we provide, I'm also a registered migration agent for Australian visa applications. And we got contacts with fully fledged lawyers that assist in case of people having very complex cases, which we think we can outsource in terms of capacity. But we got a fully staffed office and a good location. So feel free to contact us, and we will be able to help you. Bill, any final words? I think Tish covered it very well there. Thanks, Francis. Excellent. So good to see you guys again. We'll see you in the next couple of weeks, and thank you for sharing your thoughts with us today. Thank you. Thank you, Francis, and thank you to your listeners. Yeah. Thank you, Talofa, everyone. You have a great day. Likewise, ia le dawa mai mo mawhaafunga antu le tātou. Tino o le tautoma la udangana a le sunga le ni pule ia a Tesia ma le sunga ia Bill o le Auckland South Immigration Consultants e Samoa i le ovalu se lau. Tasi o na valu wha fitu lua i le numero na o le tātou telefoni. O le wase antu le tātou teimi ia whamidute o le tāleo le tulain tolu e whaafunga e se whaawaponga o tala i vei whanoma tala i tālonga e le ngangana peritania. Tālu si o le dawa e taunuu i lontoa a onga a le whanau le reia Aoauli mantango fio le anzolu.
In this update, the government's exploring the possibility of another South Auckland hospital. The Herald's hosting its Project Auckland Luncheon, giving insight into government plans for advancing the super city. Health Minister Simeon Brown says hospitals Auckland-wide are struggling to cope with the growing population. He says the government's looking into getting into planning with Health New Zealand for building another hospital and securing land. This hospital would work alongside Middlemore, adding more beds, modern surgical theatres, expanded emergency services, easing pressure on the system and improving outcomes for Aucklanders. Police are considering charges for a man who forced entry into Mirapara's unmanned police station this morning. Officers spent hours behind cars outside the Whakatane district building, talking to him inside through a loudspeaker. Police allege he smashed the glass entrance door. An axe and machete were found inside the man's vehicle. A chainsaw was found thrown over a fence. The Justice Minister says a culture of excuses on crime ends this week. Parliament's passed legislation on sentencing reform, capping sentence discounts judges can apply at 40%. It'll also introduce aggravating factors in sentencing around offences against those whose home and business are interconnected, and account for live streaming or posting criminal activities online. Paul Goldsmith says sentences should not solely focus on a person's circumstances and background. Particularly frustrating for victims when offenders receive a sentence discount for expressing remorse, not once, but in every subsequent instance of reoffending. A Parliament committee's ruled Labour MP Pēne Henare engaged in disorderly behaviour during reading of the Treaty Principles Bill last year. Henare was referred to the Privileges Committee for performing a haka during the vote. That's news. In sport, Moana Pacifica fullback William Havili's given an assessment of older brother and Crusaders captain David Havili's Super Rugby season as they prepare to face off on Saturday in Christchurch. The All Blacks midfielder has helped the Crusaders rebound from their uncharacteristically poor campaign last year. The younger Havili says David's relishing being healthy. Last year, few niggles. I think he's got a bit of that fitness back after that hamstring injury as well. I think he's really leading the team well. But one of the games I'm looking forward to playing if he's playing, which is always good. South Sydney Rabbitohs coach Wayne Bennett has ruled out pursuing off-contract Manly halfback Daly Cherry Evans for the next NRL season. And that's sport. Radio Samoa, tasilima ivatolu. Radio Samoa. Tasilima ivatolu. Amo.
Fofogamua now le Aoauli Rugby Club mai sa le longa le montili sa la fai Aoauli Gospel Music pe tu fatsi le talenga ya matamua o Pati Junior Salima le nei ngo le woli fa malo toi man tu ma fana wa onga le tu wa onga vai lo fuspa we fa mausu o fua onga ile fale sound by Moltanto Polyglame official batali ile Aoauli day. They can come take it all away. Break your heart by the lights of day. Drown your love in a distant place, so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks. See the time mountain over the clocks. There's the light shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wonder and follow la vida soon. On the night when it takes me just where I want. That's all I
tradition, la vie dansant. Hallo, speciale ART beelden even financieel de vrijngola. Wolido was a full of tolu midu te wate en ali July and tolu. But as you melisung ya Prince of the Casa beds and appliances. Tell of Prince Amayoy. Lo falava uso, manvia fafetai, wamayoe. But we have a Prince. It's a beautiful Wednesday, last Wednesday of the month of March, Prince. And I'm pretty sure you got some hot deals for everybody. Of course, brother. First of all, thank you so much, fafetai, telelava, for having me on the program today and, giving me this opportunity. So I'll start with my first special of this week. So the first special we have got is the latest iPhone deal. So it's the iPhone 16 with the JBL Party Box on-the-go speaker. So it's a combo deal with the phone, iPhone 16, and the JBL Party Box on-the-go. And it's the speaker already coming with 2 wireless mics, and the price is only $26 per week. Lua onutala wayaso, and we can program you the Samoan Bible to Sipaya on the phone, so you can read it anytime. And the combo deal is only for $26 weekly. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the free wireless earpods that's coming. Free gift, mea alofa, for the Radio Samoa listeners. That's right, Prince. From Tayo from Tomo Mua, on sound Prince. Although we yell to iPhone 16, I want to email JBL Bluetooth party box on the go speaker. You want to make lua a while karaoke. Oi, yeah, malo aingaile nei fo right out ole to sanga ole iPhone 16. I want to fantastic male JBL Bluetooth party box on the go speaker e lua on the max. Now le los fulono tala LP many ilvayaso to bawai ya olona lua le iPhone 16 ya male Bluetooth speaker na male JBL ma mic lua. En veo de tu ye ton o la telefoni ya le tusipa ia ile ngangana Samoa. Fa ilo ya Prince ne fa for the Radio Samoa le fa antalonga e maua fuan tuai mau free Bluetooth wireless earpods. Man, that's amazing. Second special, Prince. Yep, second special also. Lua Fapitoa, it's a living room special for the customers who are looking to buy or upgrade their lounge suite. So we have got fabric or leather. So this comes in 2 materials, fabric or the leather, and it's a no for tolu, no for lua, no for tasi. 3-seater, 2-seater, and the 6-seater, 1-seater. So it's a 6-seater lounge suite coming with the ottoman, and the weekly payment is only $25 weekly. $25 weekly, that's very affordable for a brand new 7-seater lounge suite. And when you mention Radio Samoa, don't forget your mea alofa as well. That's right, Prince. So now we're for Chile and to fam ton lua. Ole fabitole mole potu malolo. Olo yele tanto 64. Filifili oye po ole tu aing ole fabric, po ole leather. E no for tolo no for lua, male no for single e tasi. Ona tule yai. Ia male ottoman. Ole ottoman yele lau. Ia mona no for nai ono mole potu ai. E na ole lus fulu lima tala, lua lima tala, e te mawai ia le seti na mole potu malolo, ia male lau ai mana foe ono mole potu ai. Lua lima tala ile vayaso. Fa iloi ena e fa fonga. Ile Radio Samoa i lefa tala noanga e maua fua antuaila me alofa mai ya Prince. Third special, Prince? Yep, Tolu Fapitoa. It's the special for the TV for this week we are having. So it's a Panasonic 55-inch 4K ultra-high definition smart TV. So it's a 4K ultra-high definition Atamai TV. Comes with all the programs. You can watch YouTube, Facebook, Netflix, and so many other programs. You can do it on the TV. And the weekly payment is only $17 per week. $17 per week. And when you mention Radio Samoa, we will also give you the free karaoke party speaker, which comes with the mic as well. That's right, Prince Olanawe Yela Danto Fab Tol on the Tonu.
O le TV special, o le TV o le tuainga o le Panasonic, e lima inisi lona lautele. 4K UHD Smart TV, e ola i le Wi-Fi po le interneti o lo fale, e yema le Freeview TV o le YouTube, Netflix, Facebook, e mwhaiwhai e whangaina i lunga o le internet, po le interneti. Na o le se fulu fitu tala le pe meni le veaso, fulu fitu tala i le veaso e te mawai i a lau TV na lima inisi lona lau tele o le tu ainga o le Panasonic. Whainoi e nei whawhonga radio Samoa mo fuan tuai i a lau karaoke party speaker i a ai tasi la lona mic i a e whiawa wa i e o lua male toi ina po le loo matua fo i last but not the least Prince. Yes, so that's the fourth special for this week. It's the 5-piece bedroom suite. So it's a Zuko bedroom suite we're having on the special on the promotion. And this 5-piece bedroom suite coming with the tall boy, queen bed frame, tall boy, dressing table with the mirror and 2 side tables, 2 bed sides. So it's a whole combo deal you are getting, and the price, can you imagine? It's only $21 per week. $21 per week. Luatasi Tala Wayaso for this whole beautiful bedroom suite, which comes in different colors. So you can come and check it out. And when you mention Radio Samoa, we will also give you a 32-inch smart TV. But this is only for the first 5 customers who come and buy this bedroom suite. They will get the free 32-inch smart TV. That's right, Prince. Now, where can the people come and find you, find Casa Beds, and how can they contact you if they can't make it to the shops? Of course, brother. So our store is in Otahuhu. The address is Fikufa, Great South Road, Otahuhu, which is near the KFC, Kentucky in Otahu. In Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and you can park your car at the back of the store. Opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday it's 10 to 4 p.m. And our contact details are, it's a toll-free number, so it's Owasilau, Lua, Lima, Fa, Walu, 0800 222 548, and you can press 1 for Otahu store, press 2 for Henderson store, and you can also contact us on our Facebook pages, which is Casa Beds and Appliances Otahuhu. That's for the South Auckland customers, and Casa Beds and Appliances Henderson. That's for the West Auckland customers. So you can send us a message, or you can view all the promotions and the latest advertisements from Casa on our Facebook pages, and we can help you online as well with the products and the queries. That's right, Prince. Thank you so much for your time this afternoon. I'll wrap it up for you in Samoa, and we'll see you in April. Thank you so much, Yusuf. Afetai telelava, yeah. Tofase fua Samoa, sekia Samoa. So for me, but we are sunga ya Prince now to tomala nanga la Casa Beds. So le fa tolo na fa. Ole setile mo le potu moe. Zuko bedroom suite. E yaile queen bed frame. E mo le pusa tu now le tu aingo le tall boy. E mo le dresser e yelo na fa anta lua bed sides. Ya mai ese lanwe me fa yo na moa. Pe a fa yo lo fida ngalo le. Now le lus full tasi tala e le primeni ile vayaso. Whaino yena e whawhonga radio Samoa mo fuan tui Malau TV na tonu lua inisi lona lautele. Nau ila tui to alima mua. Ona whaonga ina le tātou whaamtola da e maua. Morisi whaamtalanga pala wane le o valu se lau. Lua lima whavalu. O valu se lau lua lima whavalu te mo iai. E ala tau tōmala unanga na Ale Casa Beds and Appliances. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. O le wā se se mali an tu le vau le wanti an lua se fulu man le lua midu tu te ene ili tu lain tolu tu e whaatala whantu e le nivaenga le aso I mātua. E langa tui leo le whana wā onga le watu wā onga o le dinga wolu I tala. Uta maiti o mei o tau. E a mei lea onga le dinga so sa e a onga. E a bo le dafu I sa e no fo I le whane. A mui au e nei te malo lo I le whane.
Ja, le lei stimulate to mau op dan to tanto polkalambe ma sani of silbertani langlangi de malo siele ankle sprints e mo hele bit ja fu male of ma van fana ole ankle anti ja male uso ma fina lo lom ye toninga auta alo ele ganto i leo family reunions social media va pena ei ua pule lava ye yanga ia oi ea Saula ia Siva mai se yo ufa a fiestia Umai Unga luenga Pa a tau pati Oso pelue lue mai Susau panga Tete tama Naga oe po ole toi ina Uma ila Andi pila Wali kama Shaue lava Famole mole Yai fo iselo matua Ufa asina Fami se misa Wali tene Shaue lava Famole mole Siva la ia ile musika Amole po E famanga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa Au manipo Oi mafuko fo e au manipo Oi a winga fo e au manipo Boom chicka boom papa o 5, 6 kilo low Gino Kayla record yo Son of the S-A-M-O A way night and day For my people the Malo people the Aoauli Oh my fight yeah yo my la ia Vika let's go Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa Ia fo i se fafa finge Vai ma soa fa sopo moa Wali kama shaua lava Fa mole Pe ia fo i se fai lele Fai sana sefe fa lai pankeke Wali sunga shaua lava E fai lau kama Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa Siva la ia ile musika E famanga ia ila weva Aole fusia la panga E tupu ai foi o se misa Oya we Ole malawatili Aweta fefe Fai malino a esisi Kung sal kasi vai sa wiki kuilo of muli ila Se vai muli umi fa fo yo folinga o winga mau ke unga lewa ke le aita Vai singa o sawa koi kiki palava au ke poleila ko kala vali o ku so ku unga le ai lo ai e ke le ke a pai la yellow of wila sa simpani lo fuka le la fa tu ya le kam kakia oya we ole malawatili Aweta fefe Fai malelo a esisi Signorita
tau fui la facelo mai fui la siva se ki mai lo fika sa o eleila maua mai lipo kisi ai ele malo pipo kanga me sali lo le ua kau kau fa kilo le ala ua o meat kanga kango ya po vende I do it because I do it for my I do it because I can imaka ukia me fa ya kali kong ya ibaya le wo e kubeya ele lo mai e tasinda kasi lava o ya wa e umalo po vende ko so o ai po vende Michael Jackson malanga monkey down to the 1 2 3 oh yeah way ole malawatili ole malawatili aweta fefe fai malelo aesese oh yeah way ole malawatili aweta fefe fai malelo aesese
Leo Toino today Matia Junior Vailua. Eleven to Leo Fantunga Maya Tai Paunga Longo Pule, Paul Van Dam, Kilo Records, the Aoauli know what to do. Useful Tolomidu January to July Fan. Sounding by Lord Fan, I'm on the Polagalam of Silibata. Talo fa tu ilo le fana wa ngalo tu wa ngolo de ya wo le ma tango fi ne ola so lulu e ola so le tupu inisio nga wenga fa ye le ai tanto ye sorry as me wefa tu tam fa me le so fo e me le onga tamaiti santo wo ile onga ya pesa e no fo i le fale o le to wa onga a wai i le fa mo le va so fo le fa mo le fa to no wina le so asa e au ki lani nei ya o le ale festival mo fana wa onga le wina e au ki lani i le vanya sofo. O le tanto silimo mwana o le yawo tolu fitu tasi lima iwa tulongo tono se te malo ai ale o ale o le mitjera fole anko e pole anti e pole sofo i mai le tautomana unanga ale anko sprints UNKOZ PRINT e te maua i anta tau mi tiafuna ma ofu ma whanawhana. Ola le ngole festival a onga le whaia i le nawa so ansau. E be anta tu waulia. Tolu fitu tasi lime tolu numero i te whala au mai ai. Forgot we'll have big fun on the bayou. They put dope, found new ways to buzz it. The game folk come Steve on by dozen. Dressed in style, they come walk wild, me oh my you. Santa forgot we'll have big fun on the bayou. Jump away across this high and fail to gamble. For tonight I'm gonna see my Jeremy. Take guitar, feel for jar at the gate. Santa gun will have to
town, get in the field, and you'll catch all the thieves in the bayou. Sweat these months by upon what's new. Son of the gun, we'll have big fun down the bayou. Jump away across this pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for joy and the gale. Son of the gun, we'll have big fun on the bayou. Jump away across this pine, fairly gamble. For tonight I'm gonna see my cherry meal. Take guitar, feel for joy and the gale. Son of the gun, we'll have big fun on the bayou. Son of the gun, we'll have big fun on the bayou. Son of the gun, we'll have big fun on the bayou. Mr. Cowboy ma DJ 651 lepese jambalaya le divang ole Aoauli. Ito Joyce Fulvan midu tuntalo le chula efa e le festival en tomitia ongale faya ile vaya sofo le tomitia olale ngole tanto festival ya ai si ma vakuri sifsilo no e ki wakile fesilia ngai mo America ni ole tanto city moa ole fesilina olale ngole festival en tomitia ongale faya le vaya sofo Aluso mele jali vala mai madule mawala abadoa tolu fitu tasi lima iva tolu lo ngon tono le tanto sei malo abadoa ile aso for really aso nepo yo tole la manumalo ile failonga wasam ni ile Uncle Springs UNKOZ PRINTZ ni lunga le Facebook Instagram ya po lunga fo le TikTok.
Mr. Cowboy for i Malabese una Paloma Blanca i le tutu ala radio Samoa mai au ki lani New Zealand. Talavantu i Tacoma, Washington i America in the Pacific Islander Health Board of Washington. Ela wi tanto wo ye lunga lina talo fa Macari. Talo fa Manu. O a mai oi. Manuia fa fetai. Sa e anu ile a onga le nias. Ia oi. O ala tu mi sa fila onga mika. Sa kusi loasa. Ia. Tu si le anto le amali si me safoi. Kusi le kala. Usi le kala, ia. Alo. I o le ana ulanchi le safoi le onga mika. Meat pie. Meat sol. Na umala la meat pie. Joy. Ma le chile o ya li ia mika. O sai me lunga lina. Talo fa li tara. Talofa. O mai oi. Mai oi fa fetai. Ia, sai anu ile onga dia so alita. Ioi. Wala tu me sa fai leao. Math. Io. Reading, writing, inquiry. Inquiry. What did you guys inquire about? Inquiry about what's our favorite color? So what's your favorite color, Litara? Dark blue. Dark blue. Why dark blue? Because I like it how it's not like bright. I like how colors are dark. That's a very good explanation. Good on you, and thank you for sharing your day with us today. Lele, ole wa i militanto o ya LJ. Talo fa LJ? Talo fa. Wa mo yo. Talo fa fetai. Yeah, sa ya lula o nga LJ? Yes. Wala to mi sa fila. I did math in the first block. Yes. After that, I did reading. Mm-hmm. Then I went to the library. After that, I had writing, and then I had senior sports. Senior sports. What year are you in at school? 5. Year 5. Very good. What sports did you guys play today? We were playing silently filling sticks. What sort of sticks? Hockey sticks. Hockey sticks. What were you guys doing with hockey sticks? So there was 2 teams. There was the other classroom. Yes. And there was my classroom. Yeah. So we had to lie down on our stomach. Mm-hmm. Once they say go, we have to be quiet and we have to try to steal all the sticks back to our side. Right. And who won? The other team. The other team. Were you guys too loud? Oh no, my team was kind of good. Kind of good, but you came second, right? Yes. But second is better than fourth, right? Yeah. Very good to have you on the program today, LJ. Thank you for sharing your days with me, and for sharing it with everybody that's watching and that's tuning in to Radio Samoa. Now, there is a festival, a Yale Festival, Mofana Waonga, e Amatalia Lele Saluno Lavayas Fo, Fay Tonu Aukilani, Fay Josanga, just Faisi Leva, Talu on the Toluina Lea Festival, e Tonu o Aukilani, Olaf Silila. Olaling on the festival, Le Fay Lavayas Fo, Famal Moleali Mikau. Polyfest. Ole Polyfest. Ete alwe Tamatamata Polyfest. Yeah. Lea. Ai ala stona, guarda, ele sia una stona. Chiaro loco. Ui, chiaro loco la stona. Ui, yesi sa una lungo TV. Oh. Yoi. Ja, leli. O inta mea unga fai nele fios. Yoi. O mea unga o ngala fai. Ja, lefa akele. Fa atel. O la numero na o ye la fa atel. Oli. O le tolu. Tolu ni tolu ua.
Iva. Iva vai i le tolu ua? Tolu, le fa te tele me kairi le vala mai yalo fa tu mo oi. E manuila de ifia filo i tai hawilo. Manuel. Yes. Ja, le to fa so fu oka. Surely. Ma ne yalo fa Samoa me kairi. Lee Tara, what festival is happening next week in Auckland, please? Polyfest. Polyfest. Are you excited? Yes. Are you going? Yes. When will you be going? Saturday. Saturday when school is finished, huh? Mhm. Any of your siblings performing? Yes. Which college? Mangry College. Mangry College. Well, all the best for Mangry College next week, huh? Mhm. Any homework for tonight? Do you have any homework for tonight? Yes. What are you going to be doing? I'm gonna be doing my writing for my homework and my math. My spelling. Spelling and maths. Good on you. What about your times table? What number are you up to? I'm doing all of them. I'm already done all of them. Oh, are you up to number 12 by any chance? Yes. So 12 times 12 is? 144. And 144 divided by 12 equals? 12. 12. Excellent work. You are doing just fine, Litara. Have a wonderful afternoon and thank you so much for calling up. Okay. And your name is in the draw coming up this Friday. And you can win yourself an Uncle t-shirt or an auntie or a uso. Compliments of Uncle's Prince. Lily, LJ, do you agree? Do you agree with Litara and Mekairi? What festival is happening next week? Polyfest. Are you going? No. No. Why not? I'm gonna be because I'm a year 5 and my school's not doing Polyfest. Right. So you're not going to wander to where the Polyfest will be on Saturday? No. No. All right. Well, hopefully you can watch it online when you have time, huh? Yeah, my sister's school is doing Polyfest. Really? Well, don't you want to tag along? I don't know. Yeah, well, maybe you should ask your sister if she wants to take you out. Okay. Depends on if you want to go as well, because it's going to be packed. It's going to be full. Oh, okay. There's going to be a lot of food stalls, a lot of dances, a lot of everything Pacifica. Oh, okay. And some kids get lost over there, so you don't want to get lost down. Yeah. LJ, thank you so much for calling. Do you have any homework for today? No. No. So what are you going to do? I might just be upstairs watching TV. Watching TV. Well, good on you. Have a nap. When you get up, read a book and have dinner and go to bed early. Okay? Okay. Thank you so much for calling. You have a lovely afternoon. You too. Yeah, to fa so fu Allah soli. Silmana ya li ol fa Samoa. Ja au tole fa na ule na vala au mai. Ile dei fo I vainga o le. Fiaf ya le. O le tali o le tanto sili Polyfest. Amatali le solulu. O le vai so fo. Ja se yo le sto nai manatua o le tausanga le anto ya le limas full tausanga. Ja talu ona amatalia pe fa vai mai. Ja le fa moi o le Polyfest. E pe o fa talo wina ile tanto Marukau Sports Ball. Ja, te waiti vai jau mea o ngai whai, wa whenei moe vai whenei tui ala teo. Ja, ma e hanga I antu ilia o ngā wa aile lotu ai, lotu moe, male lotu ala. Wha au teima tua, ja, ma wila ni whiau te waiti soifua. Malo soifua, o le sia Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. O toe 5 minute na tale o le tulai wha, Samoa o taurunga antu I nama le tautu mo o I le reia solulu. Ala singana o le tautamali I le tātou mafutanga, ia poto lava le tautai, e le temi e sasi e la na vai, te antu e le tua,
Ia lo o tau soi fua malaman te wala I lea so fua te au toi fisila whai ei foi I lunga o pēha mga lunga lole. Ia, tala I vai whanua mai Australia, mai a Miriam Alala toa po bare pe a tali tulai wha, suia leo no fua wha tasi mele fionga ia li an tau savea. Tau wina tātou wha sa longa a wale ngalo le porokalame o le malu I whale alo whantu, wa I fua la au soi fua. Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le whaai ai Samoa o tama whanau nei ti o le toia ina pe po a patita oto I lona la sa tau si Sa